Шкара Сархенги, пак ќе дикот аке мена динама дека значи шукарсиен хем авдисијамен посебно значи част те сереминкера хем те поздрави на Амаре Охвеџа Охвеџа Имер Айдини кој се авлам гитаро ИКУР Дюселдорф значи џамија. Ов моментално па на најотте, али веќе шунгеваме телефони ген проти ме разлоги харика касно мена динама дека не би ова проблеми. Срсо веќе на евингем и тема ковал значи е хоџа и мереја окурбани тари перспектива рационално значи ковал. Ко сам почеток се раменкерава сама ради кутне со подржнеме сите нормално често аменцер нели хем со ко секој начин значи те не увека меѓа кате. Ме би замолинава за увек те споделени кон слушају видео ко повеќето нели тоа повише мануша. Те укористиме Петро кавајратотно со пети ко со килами гемаро хоџа имаме и таро и кавер хоџа имер ајдин. Туме споделено видео да ви слушајте доресел нели ко повеќето мануша. Хем ка почина значи таро рационално дека волтуме надава шајпа те дикен хем те шунен значи нешто таро курбан бајрами али тари јавир перспектива суитано исто нормално нели не со проблеми обарвари па е коранескоро но тоа воламе повише перспектива. Емса со више таро повише перспективе кајлова окурани, а менгитено адева по јасно хем кашај пошука кајлова значи екуранета екуранескре тефсирска значи тефсирска образложение. Ајде, сарсове кригум аџикерава ко секој моменти, амаро хоџате кувал, ме која моменти ка мукав значи прво јек ка покушнате мукав јек прилог исто таро амаро хоџа, да ви тешајте ова значи те нели те овамен доволно шајпа те шунале. Ајде, надирам дека ка успења ако ветено са некаква би киламиге ки брзина и надирам дека како успења. Сарсово највингјум, слободно шајтумете припремененту маре пучива, ако истумени се пучива, шај коментно поставинене, а маро имами хоџа о Ајдини имер ка покушнилта објаснилту ми односно те образложин ко адва начин ком со шај. Ајке, раклум дестер да нешто и ако вака му кафту ми те шајте. Мена динама дека шунгевава шукар, ако случајно не шунгевава шукар, па шај комото туме те пишне. Почнало дези нормално како потребителски
čuče ofenza vera. Sospettai perde ofenza pani, pani naik ke buku ki goal ko dikatakan. Pentru tarico. Odolesc ke da vakedo, odovasu što bangiando ili gara cidingen opali, čoren ne avriau, avdia avena katar, karo akva bunali. Len pani. Amati perde tumare kofe, normal, no? Pane makadar, čuče kajan tumenge. Odole panyenza soale, odole panyenza kajan tumenge. Eu odole sera, puțin acaba kerla, čučale tumare kofe, karo dua pani suicidmen, ki tumare kofe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة المسلمين الله يذكر رحمته الله يذكر بركته الله يذكر مغفرته upravljuvende, upravljavajte. Amin. Amare manglen gere, nay manglen peygamberes gere, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemes burada selami upravljuvende, upravljavajte. Cemaat-i Muslimin, sadece canına Iisus ke kedinge mamen. Navodno, tamo je gdelci, ko socijalna mreže su ih živo, baš ja menge, naročito baš manje hođa se sa imeri, hođe kola kere namen kafirija, hođe kola kere namen kavurija, hođe kola kere na makrudinen palo dva hođa, kano avrijal karodini, odole sebe pestarafija kate kedaja, ne? Ama na ne bilo ciume avdine ca ste navredinav. Sam ne man penjare na man darmiri caracteristica. Na ne mo cilime avdine ca skafiri te chiar. Kafiri canıla pe koi, kerala. Em koi canıla koi ca noi kafiri. O sveno Allah. Sadre ca natike la mare andrune nieti, amare kalpeske andrune nietia. Şairi taronav voreš mu izgled je chemat mușe chiar chiar. Man sa hođa ime familiarno prvo na delocuină la man. Miri caracteristica, miro ahlako na delocuină la nekas te navredinat. Cum tradiționalno amen u islam predăinaia šel berș. Te idem da miro prava. Miro prava o șaban, o șaban. Miro papa o fati, miro dat o adiriza, miro prav. Šel beši si amen tradicija su predinaja u islam. Yani na sjedca nesave hođe, deš beč hođa luto, hem dikaja amen sarjek da najzorale hođe ili najđande hođe. Vallahi hava menge sobo, emo Allah tano svedo fatalesta. Avdia gale delția la mangava mea ca te vekera fuske si upođan do da ja vera hođe. O janti pe merinelo Allah. Nekoja čudina masar ne stave hođe, imam ja, kola mistirena pe susketare jek taronaj jan de hođe, šaj jeke hođa te oceninen. Taro jek delsi. Šunja jek delsi, i tarodova delsi so šunela, kella nekas kafir. Ama odovata i selefističke ideologija u islamu. Odovata od diktatorstvo u islamu. Kova amen kola dživdina je ki Evropa, od diktatorstvo na penžaraje. Od diktatorija, o faraonija samo makedena, te nagenan prema umirova keribe, te nagenan prema umirigodi, ili kačina avtošero, ili kamudaravki, ili panasijan mandar. Nikaz je slobodno volja.
или па слободно мислиме на мукаја. И проблематиката таро амаре хоџатано Авдија од ова. Свако е хоџа или свако е манушки психологија исламески пишнала тоа. Свако е мануш колески водите фараон луко. Фараон има гела хоџа, не су и фараон луко. Те водинел. Ке. Свако е мануш. O Rom mangela te vodinel koker, pero unha pečave, a ne baš pa Rom и Ромни. Mangela te vodinel koker. Одлајки психологија, одлај бија мој манушенца. Ама Курани Аллах донеске со амаро фараон луко те уништина. Че не ли соске амен сеџда кераја ко намаз? Соске амен сеџда кераја ко намаз. Соске амен покорinamen пераја коруки ко намаз. Понизност. O faraonluk tarıya mari godite çistina psihološko. O faraonluk tarıya mari godite çistinale. O doneske amen. Avdije teraya kisečta. Ама жалостно, Авдije 99% имамија панда живине на подво фараонлуко. Месо кавакера, месиумо това, месиумо најджандо, ме. Кога Аллах Джелешану ко Курани да баш и без едно употребило Аллах и ме. Него ли само употребило? Амен. Инна инзел. Амен. Ама ти ке намаро манушикано Аллах чанјаме. Амен. Амаро фараон ко суисија мен ки годи употреби на еден денес и мангаја тумари годите пија. Мангаја ту уништинату мен и мангаја управ тумаро думо те заработина. Hem şuje vrdija te vozina, hem şuje kerate kerame. Ama kobor tu šukanga živdine, odvana ne pučive. Kobor tu zadovoljno ka živdine, odvana ne pučive. Najglavno, amen u imamje, amare stolice, angola mare miramtja mate na šava. I Avdije, panj beš, me Avdije, borinama, против одова фараонлуко. Против одва кој мангена товено столице Анла Ленгери Мирапија, или па само олате укловен ко худбе, или па само олате вакерецовски олата неоправедна. Некој со мислила песускета неоправедно, керела савки грешки. Бизо тешунаман, или па на женава купорман шунгаман, или па бизо ман те халовелман. Prvo, inteligentna manuša, keď šunena je manuše, tarole skoro kjeri velafi, trebala te harovelle so angela kvadraki. So garavela te pavalese. Ама жалостно, Авдije таромаре фитне джије. Жалостно, со Авдije јеки мрзинаја аме, со кераја, охоđа кет керела лафи шунавале за каракавлеске махане. И килески махана те поправинавле. Мислим дор, со ске месиум поджан болеста. Мислим дор, со ске месиум најзорало хоđа. Мислим дор, со ске месиум најшукар хоđа. Ке дуња ја говор хоđа. Ке дуња ја говор алинија, сар Ебу Ханифе, сар Ибн Теймије, сар Фахрудин Рази, сар Ибн Сина, сар Имам Газали. Ковор улема алинја але. Амен. Авдije. Намангава кодова арт, наперела манке сар имен, те перав кодова ниско ниво, те макерам некас соски јеке китапеа, јеке лија, и крула Авдije дерсите и керава. O Islam, o Kur'an, o prvo ajeti su Allah megetano ikra, uči. Bizo učive na štitu donese. Bizo učive na štitu ti inteligencija te razvije. Bizo učive na štitu inteligentno, na štite harove. Bizo učive na štitu namazite kldine. Šajke bizo te učine namazite kldine. Bizo te džane. Šajke bizo te džane oručiti ikere. Наджане, капаги оружја, јану. Те гледе намазите кълдините на Джанган, сору минело о намази карувине. Те на Джанган со ја фази абдезески.
Yani o uči i prvo ibadet s vami je trebalo se ne desikame amare hođe. I žalostno, so avdije amare hođe je keski difera greške teraka ili pa čače na hanovanje. Taro do aspekti i klindor o hođa o imeri ne girinala o hadisija ili pa ne girinala amare peygambere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi me kava keraftu men gibi sinafski sistemi moders su kelime koşulta bizamolinava men pandai kutite şunem. Ili podula su bakere na vaši amen Jesus kamen si kafia. Odersi počninala hadiseja. I o hadisita li fitna taro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ko amaro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakerla mena daravata miro ummeti. Mena daravata miro ummeti so kabario, yani kabario miro ummeti. Ki množina budče neka prihvati o islam. Odo restav na darava. Bakerla o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Me daravata li fitna miro ummetiski. Dovorom bari fitna kolosos maškar peste kod dvojnenbe, nege zaravdi amenla. Hava tu menge solo bandai kuti. Akare dersea mena ikilum negaskete te kerav replika. Ili te sikavanga šun tu sova kergan grešingan. Ili pa teba kerav mesum nestara kana pođando i dika kana soka kerav metuke. Ili pa dika kana mire argumenti asume bashi tuke kava kerav, ili pa te kerav kafir, ili pa te kerav gjavuri, ili pa okula so kaldine na pali mende gjavuri ya kafir je ina džanava so. Vallahi hava tu menge sovo, na ne mocil bodo. Mocil i te pravav tumari godi. Mocil i te i kalav tu men taro suno e islameskoro. To jest, taro od ova so kere namen so tradicionalizirine namen. So dobro tradicionalizirine namen, so avdije ko celokupno svetosjem ponižime. Добром убацine na menge nešto su na neko Kurani, lengele adet ya lengele tradicije, kerindor o tradicije za te panden amarejaka, i amen mate dika o čačipe, i od ova manuša, koji amen, ka keren amen tradicionalistija, te zarabutinen upravo amaro dumo, ola banda, kerate keren beske, imate pučentu men kodar, tano jodoleske da kodeciva kerula, ko islami logika na ne, ko islami goditi upotrebi na ne, harami. Respectful. O Kurani, azimušani, tonen sarva kerela menge, tumari godi upotrebi ne. O Kurani, bića to kolenge koji upotrebi ne na prigodi. Ko suretul Yunus, aga našajte praven tumare Kuranja, suretul Yunus, 220 страната робесим колкото Курани си мангате, правено Куран. Викено Аллах Джелле Шану Суаме Милакелла, бизо Аллах ескоро изини, никой имани канашки текера. Бизо Аллах ескоро изини, никой ко иман лухо најде. Окола, кој пигодина употребинена, значи не шелто аети, не, шелто аети, ја, виден. Окола, кој пигодина употребинела, o Allah upralego šero pisluhu kamičaja. Okola koji bi godina upotrebinena, o Allah upralego šero pisluhu kamičaja. Tu me nakana, dike na mali situaciju. Kaj sijem te islame? Kaj da namare islamska države, koja su dno dive? Ko samo stepeni dan, soske, tu mali godima upotrebinena. Soschetumento upotrebingentu marigodi. Soschetumento upotrebingentu marigodi. Tega ni tumen kapučen man, ođe imer kotak vozinejašu šofarda. Ама me vakerava tumen ke ma upotrebingentu marigodi. Ili pa, te tumen upotrebingentu marigodi kapučen ma, ođa kotak gradineja oker. Kapučen ma, ne? Ама te vakebiu tumen ke harami tu upotrebingentu marigodi, na je te pučen. I normalno imate pučen. Ама me avdijemo ciltano od ova. Soji, tu mari godite prava. Tu mari godi
Tumareya çate tamam deşayte puçen çaçe. Amare hocalar ya kotar da borum. Şu jebel diye bozinena. Kotar zonisiden amare hocaları. Kotar ne naplade. Puçen tumen. Akavay tumaro hakkı tumen de puçen tumen. Kotar ya kala kera. O hoca kay sobeşen. Ya. Ama atrabalar de puçen tumen. Жалост, оказывается, что najviše razočarim jama je hođa, je imami, mate žalel, soske postojnera, daif hadisija, hovavne hadisija. Ili pa, mate žalel i hadiska nauka, soske o hadisija stepenizirine. Čudim keleva, hođa završimo, i te na žalel, Sui hadis, te nađanel sui sahih, te nađanel sui hasen, te nađanel sui daif, te nađanel sui mevdu hadis, te nađanel sui hadisi kutsi. Ми ви препоръчават да не пандек путите шо не днес во дерци, како ќе о хадиси во Куранија на далеко историко. О хадиси кен о Куран, а не далеко историко. Amin caraya söyleyip Kur'an. Kur'an-ı Kerim lafzullah, Allah esbor kelam. Hadisi de var. Peygamber esbor kelam. Sos che giardina ma che chiamano hođe. Sad delinena po hadisi, io doneske upotrebinena marigoni. I ubacirena ne pa hobavne hadisija, me avdje kad ti nam nekovo definicije, nekovo terminija, tali hadiska nauka, koja tu menge akavai farzi težane za tešaj polodori go islami tehanove. Sahih hadisi, čačutno hadisi, zdravo hadisi, sasto hadisi. Kova hadisi tamo? Sahih hadisi, tano hadisi, kova leskere ravije, leskere prenesuvačija, tane pravedna hem precizna. Znači, leskere prenesuvačija, to prenesinena o hadisi, tane pravedna hem precizna kolengere. Da, akana tartu. Me bi zamolila vas Pralen, te spodeljeno video kozum Sošaj, ko pobaro znači Buvlipa. Sošaj moguće povišete spodeljeno video, da bi te šaj te oven opralja ukoristi mekalestar. Hem kan navatumente diken asavke šuže videa, odnosno asavke šuže dersije taro amaro hođa o imeri koleske stranice. Ole inače sile seko ponedjeljkom četvrtog tefsirska časija, kote so tano adate intenzivno, znači seko aeti baš detaljno sobiva kerajamen pregledi me džiko obubrekja, džiko obuke adale aete gere ovdovokadva precizno znači prezentirala lem kerala pelafia katare so sigurno ko koristinentu menakale. Agar Sarsova kirjum selaminkirava sarinen, me pojedinačno kađava kraharite selaminkirađiko tamaro imami jek minuta otprilike kadale pa na vreme te šajte spremi note. Me pozdravina znači selaminkirava sama repralen, aki je Omerhani, je prvo pozdrav džiko Merhan, džiko o Remi, odnosno babe, džiko o Rahmani, mo pročeti,
Джико о Давид, кога сојтано редовно амаро гледачи, хем нормално Джико само реплямате бистре нермината аки и ојда дали шунгјовава? Мислам дека шунгјовава. Надинама дека шунгјовава. Ако напишнен, па кадика те шајте организирина да те регулирина. Намгава таџикера поа директе му кавко бекстејч амаре хоџа. Значи е хоџа ка викинаре, хем ка почина ам регуларно амаре програма. Доколку мангена акава видео подарикте дикенле, значи слободно пишнен магија мека датумени адреса кај шајте дикена кава видео кога сојтано изузетно шукар хем изузетно корисно. Ајде. Еселаму алейкум, верахметулла ве берекатеху. Хоџам шукар алан. Алейкум селам. Sevgi. Аки ми извинава, самар декутненге значи хари кастинге, али насинеленге досадно со скемуклум јек прилог таро јек шужо дерси тро, така да си не значи доста шуже позитивне реакции медикава кате ко делико коментаира, така да си не максимално шукар ленге, уопште на сине ни се проблеми, никој не буни салило. Сад прво се наминкеравато е ту одазивингјанта од манге ке да пуштумту дали кашајте ове, значи мо последно гости прето Курбан Байрами, нели ко Арифе Авдие, ту на одбингјан ме хоџам, него и ја кој си ту будбути, и ја кој си ту бару штрес, меја калеске верувам дека џанава те поштинаем, те памтина во Аллах, иншалла нека наградино туте фамилија, хем са амаре праленкола сојтане узо туте, значи таро тари џамија ика УР, Дисулдорф. Шукар алан менге панефти. Para Clemtumen Sevgi. Selam keraja sa amare dikutne su pratile namentaro kala socijalna mreže. Пред те починам на женава дали шај не са родва исто преку миро Facebook Sevgi туте те бичале или те куеко миро Facebook, ентаро миро Facebook те кере тајлер или не са родва шај те кера? Шај, мене си имал кодија каква? Ја, џанава се списи. Каква не е проблем ка завршина два, јака на мека организирана, каму като значи доколку тука ка почине дерсија мека покушинава два и преку туте те шај те куав хем те нели те споделинот. Дали шунајаме шукар хоџам, дали сајтен оке, дали шај шукар те шунема? Ја, шунајаме. Или паш исили могучност мене сар те кувавем те кера дова тајле, додека си ту шај те кере тајлен, морате кој само манде. Ка би челат ке меја канал линко, ту о линко само ка или па ку манде ки страницем кер тајлен. Ме му глум веќе. Шајлија катар те ачавату шај, не? Шај те ачавам палите. И калма харица катар, и калма? Шај, не е проблем. Аки хоџа каделина, значи нормално те кувен и лескре да мануша кој те су кадикен. Абдековал нешто феноменално. Мислева дека шунгем амаре пралентари недела, значи сине аменде о Ефенди о Кјамурани, сине о Јилмази, таро евангелистичко вероисповест, па после сине о Прал о Роберти о Мехмет Окујан, ерати сине амаре о хоџа о имами о Ајдини, Руфат, авдие, значи о хоџа о Ајдини Имер, келам ге дерси таро тријеква перспектива, значи таро Курбан Байрам. Около мануша кола сојтане рационалисти, кола со мангена харите шунен сарсова кергјун јавер перспектива, онда етано правилно акана, значи аквајтано правилно моменти те шуна јек јавер дерси таро амаро имами таро амаро хоџа. Тумен шај терен тумаре курајна да машка туменде, значи те шај те пратиненле, ске ковен ја етијара, кодла етија, нормално шај исто те туменде те пратинен хем те ситмени се опучува шај комотно, значи те пишинен тумен ги последва, те постанен о прашање сарсо увек вакерава доколку и та не повезиме амаре темаја која со Авдиен, значи амен од Беринге. Аке веќе хоџа куѓа, ме мислинава дека ка шајте почина веќе амаре програмаја. Штрес џанава дека и сиамен, иншалла, ка шајте објасни нада ко само почеток. Аке. Хоџам, ако е на спремно те и калавто тро бекстејдж, те шајте шунамен. Аке. Супер. Оке. Хоџам, пред да починам репрограмаја, ме би мангавине те информирина прво маре джемате, хем уедно ки околина Дизелдорф, ко Вупертал, тај са
кога етано значи о Курбан Байрам ескоро намази, кога кај келов тхан сар требало значи те понашинаме, кога етане о условија, кога со требало значи те џана, дали кашај нешто вакирам ги кале срко само почеток. Angele počíná ich doaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin, wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa lil zalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كتابه الكريم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Selamin kiravam, samare, pralena mare penjen, sodikinamen momentalno tarakala socijalna mreže. E najšuže selamea, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sărsojanena ta isaitano anguno divetaro Kurban Bayrami, amendeki Germania, to jest ko Düsseldorf hemu perpa sociamen Dujamia kate ikiraja ikauer, islamsko kultura kilunia e romenge. Ta isa sabale Kosovo saat yamen ka prava mare jamie. Inshallah em pasheko efta, znači shov em pindu efta ka počminate këldina o Kurban Bayram namazi. To odnesinova peđiko sabah namazi, akava berš nanete o Angdune berša, soske sarsođanajo Angdune berša, avaja sine bud po angle ki amari jamia, bud po angle spreminaja cinamen, këldindor o sabah namazi, spremindor programe ki jamia, akava berš sireti taro o nasvalipe i pandemija su araklamenta COVID dešuenja, sabah namazi nanete këldina nikijek jamia, znači niko Düsseldorf, niko Wuppertal, svako jektaro amaro džemati o sabah namazi ka këldinel peske kere. Poslem košovo sati ka prava amari džamija, em šov, hem pindu efta ka këldina o Kurban Bayram namazi. Ka probina kovor šaj, poharica te zadržina amen ki džamije, sarsođanena ili pa sarsošunena taro vestija deka i obroj ki Germania da bud barilo taro akava nasvalipe, taro akava virus. Judoleske da probinaja kovor šaj, maškar amende, te šaj matedikamen, to je kovor šaj te skratina amaro socijalno dživdipe, te dikamen maškar amende ili pa te pira. Tajsa sar Bayrami te pira ko taro ker ko ke. Džanina soske ki Germania da je bud baro broj tari amari nacija, to je taro amare Roma, tane nasvale taro akava virus, i odoleske da bi zamolinava amare džemate ko boršaj, tajsa soske tradicionalno Kurban Bayrami amende te pira taro ker ko ker, bi zamolinavalen odea tradicija kva berš, mate anen laki praksa, soske sarsođanena, na džanaja ko savo ker ili pa kaj šajtovol o virus zastapimo. Jodoleske bi zamolinava tomen ikeren ili pa bešen ko tumare kera, izdržinen sado deka narakena jek čare vašo akva virusi. Hocam, далеко волтай са, само те да амаре декот ненге информација, дали те са кол ограничимо, значи козум сменена, козум джене требало им сменена товенки джамија, хем наводно те напоменина дека секој е кова сока авалки джамија те кълдинал прилпеа, значи пи, нели, по тепико, хем, ајде, бој. Тачно, кога Kurban Bayram скоро намази, на не то уламен ограничимо ковор персонија, шајте авенке амари джамија, соске амари джамија тане доволно баре, соске овреметано да исто буд шужо, кашај јек баро број таро джемати те кълдинело о намази авријал, јодолеске да на ограничингем о број, кој сарсо мангела шајте аволте кълдинел песке о Байрам намази, ама о правилуја, кај керален, сар, например, јек текваш метро, најхарица 2 метро, размах машкар аменде,
маскека свакојек таро амаро джемати морално и те пиравел хем секој танел пиро те пико. Значи са джидо дека јек на неле маска или па на неле те пико на нето прифатимо или па кана штите куло ки амари джамијате кылдинел о байрам намази. Посебно однесинелапе баш од дуј амаре джамије хем ко Вупертал, хем ко Диселдорф. Са целовкупно амаро джемати те анел пире маски. Добро, најверојатно Хари Пели онец, односно интернетаро хоџа, али офтанакате, само те наведина, па неек пути адаленге кола со куѓакана, прво селам и керава, нормално са е пралентаро исламско вероисповест, хем те напоменав дека хоџа бакергја таро шов хем пинду ефта, значи ковал кошов хем пинду ефта ковал, значи о намази која со какал петаро курбан бајрам. Шов ем пинду ефта, хем, па не пти само те напомена коленге кола со куѓе, анен тумарете пиќа, анен значи тумарете пиќа, маскенцар товен, те запазинен о редо, значи то отмене да дистанција и таро јек метро текваш. Те напоменава исто дека на не товал могучно стрелпе абдези ки џамија, пошто ковал пали и абдесана, значи лентуминги керал абдези, башите клан нелпе, соски јавдесана на не значи тоа корисно, наштите користи нелпе, хем на динама дека исто сарсова кирѓа о хоџа меда ка напоменавам ка доврзинама која дева со хоџава кирѓа тај са џанаја мен традиционално дека мангаја нели те честити на амаре манушенге те ова амаре манушенцар о Курбан Бајрам те славина заедно, значи ко социјално това пана попаше това ко повеќето бројка те хедамен ко амаре собе или па нели тоа заедно. Ме би стварно поздравинава хем би исто надовезинама ко хоџа веќе сарцова кергја, значи икерен акаја поштојнен акала рамке кола со дендеаминге таро државна институција, македентумен ки ко могучности е, значи македентумен буџе нетовен, хем запазинен акала мерке кола со туменге дендилопе, кола менге дендилопе, значи маскенцар редовно те тоа мареваста, хем мате кера гужва, мате кедамен добока ки гужва хоџам. Само ме напоменувам, праленге кола со куѓакана, значи тешај не би олага товен ко актуелно. Сарсо вакерген. Ме се наминкерава нешате ме прале хем джико шукрија, значи јек баро селјами, хем джико самаре праля, прете почина наводно амаре дерсеја хоџа, ме би само посетинава амаре прален дека и силено о шајпате дикенамен и преку YouTube, о YouTube страница шајтероделна, значи Рио Севгул Сали, шајте абониринен и увековен информириме та амаре програменца. Значи шајтери кемперске кереда не мораш преку социјална мрежа преку Facebook те дикен, него шајте бешен кереем колективно, фамилиарно те дикен, значи амаре програме, сарсо веќе вакергјум, роден Рио Севгул Сали преку YouTube, шајт паралелно истовремено те дикенаме, значи од отеда ки амаре програме. Хем козум со шај споделен Аллахески која на видео таби те шајте укористинем петар абдисутно дерси кова со гигантично кова. Аке ме обечинава да вас ке џанава хоџа имере, тарива е перспектива. Ме калеске заиста ради нама, хем иншаллах, ка шајте успена, значи те ана те нели тари чипа марите и кала адала чворија те шај комотон те керам гелаф. Хоџам, а дие бирингем јек шужи тема, и темата ни Курбан Бајрам. Тари Курбан Бајрам, авди иншаллах као образложина о курбани, тарија вер перспектива, сар свако пути со ова керала, кава да пути кава керав, амаре дерсија на неодла класична дерсија, кова свако јек хоџа и клолем класика објаснила. Затен илјаду берш акава амен таро самаре хоџаларија шунаја и амен од ова свако берш повторинаја амаре џематеске. Од унеске да пробинава кобор шај
svako berš miroizlaganje bez razlika da li od ovako tari tema taro kurbani ili pa da li od ovako tari tema je ramazaneskeri ili tari tema je namazeskeri, me probinava секогаш свако берш не сави обнова те керав, не саво не випете ва керав, те шаи амаро джемати таројавер перспективе да те дикел о акала ибадетија или па таројавер перспективе да те дикел о ислами, не? Ама ко акава мирокери белафи назначила дека месар хоџа имер и класика не гиринава или по традиционално ислами не гиринава, апсолутно ме и прво мирио основата ни од традиционално ислами, значи сикова е таро традиционално ислами и понодорига читинаја рационална алимија сар образложенена акала ајети или па акала теме со авдие амен искористинаја или па акала со авдие амен амареџе матеске образложенаја. Те астаргеми темата ро курбани. Ме мислава соске доволно амаро джемати шунѓа сој курбани, сар чинела пео курбани, сар требала те чинел по курбани, сар делинела пео курбани, саве хајванија ове на таро курбани или па саве хајванија смеинаја те чина баш зато вола маро курбани кабули, а мен авдија савки тема и сербиу сар сова кергем на етекера, него љаменка пробина скроз и историја, скроз и религија те образложина о термини курбан, сој курбани, саро Аллах джелешану дикела од овако Курани, саро Аллах джелешану од овако спомнингјаминге ко Курани, иншаллах, авдиека пробина агар вакердо таројавер перспектива квате образложина. Те кергем лафитаро курбани, о курбани силе доборомиек сарваке до пурани историја кобор су и пурано човечанство. Значи о курбани појавинела пе ко вакти е Хазрети Адем алейхиссалам ескере дује чавенсар, акава аменге о Курани азимушани ко суратул Маиде бишуефтато аети спомнинела. Да о курбанескер историја аменте диклемла на не од иратутни историја или па на не таро Хазрети Ибрахимескер историја, него ли сила ек историја кобор со и пурано човечанство, добороми пурано о курбани, тоест те жртвуине жртва ко Аллах ескоро анаф. Еки Аллах джелешануху ко суратул Маиде бишуефтато аети вакерла аменге бисмиллахир рахманир рахим ватлу алейхим небе бейни адеме бил хаққи إذ قرب قربانا. Hem vakerlenge o çaçutno haberi. Ya Muhammed. Hem vakerlenge. Vetlu aleyhim. Vakerlenge. O çaçutno haberi taroduj çave Ademeskeve. Hazreti Ademeskeve. Ket ola podnesinge žrtva, to jest kurbani ko Allah eskoro anaf. Дикаја да, амен, а катео Аллах джелешануху употребинала олафи курбанен, или па куруба. Амен, ко амаре класична преводи, аква преведингемле сар жртва. Не, жртва. Додека телилем ко буквално превод, ко акаваети, кадека олафи куруба, значила теаве паше е Аллахеске. Вакерленге и чачутни историја е Хазрети Адемескере чавенгери историја сар ола але паше или пасар ола требала си не теавен по паше е Аллахеске. Аллах джелешануху лендар родела ек акт, ек дело, ек амели, кова одоле амелеја, одоле делоја со ола какерен, те шај о Аллах джелешануху лендар те ол задоволно, е модуле задоволствоја, те овен паше Аллахески. Со значинала, која кава ети, интересантно нешто почминало аети, хем вакерленге о чачутно хабери и чачутни историја. Тароакова дикиндор, значи, постоинела е ховавнида историја акаде, со
o narodo pakjana sine kijek historia koma odoja historia na sine çaçutni. Yodoleske do Allah Celle Şanu hamare peygambereske upotrebinelo olafi ja Muhammed hem vakirlengi çaçutni historia, o çaçutno haberi. Ola saso do pakjana sine kolesave izmislime haberia. Kolesave izmislime historie. Avdia amene Kuranea, avdia amena kale ayetea, avdia amena kale kitapea, soka kera ko obnovina historia, to jest kavakera lengi i čačutni historia Hazreti Adem eskere čavengeri. Znači, a te so trebalo te halova, дека o islami bazirinela pe salde ko čačutne haberija, ko iluzije, ko virtualno iluzije, ko prikazne, kova na bazirinena pe ko čačutne argumentija o islami, a da te argumenti nadikela, argumenti nalela. I odeleski do Allah Celle Šanuhu sokerila kale ayetea, a kale ayetea uništinela ili pa učarela, iar vakerdo, učarela ohovavne istorije sokerena sine lafitaro Hazreti Adem eskere čavenda. Baši lengere istorije. I soj jektar odla istorije, ajte spomnina što malem džiakate, soitano jektaro lengeri istorije, amenge i penjarutnokova, amenge ko amare li lapišinala, ili pa ko amare kitapija odova čitingem, ili pa taro amare hođe odova butputi amare kana odla šunge ili pa odla informacije lile, soj odova soske podnesinge žrtvakala, ili pa soske Allah Celle Šanuhu rodela lenda žrtva, i amena kava kalataro Israilijat, amena kava kačnina ko Israilijat, so Israilijat ko islami, Israilijat i lejbe informacije, ili pa lejbe informacija taro javer religije, sar taro hristijansko religije, sar taro jaudijska religije informacije, i odole informacije sar amen te da tumenge haberija, te da tumenge džanglibe. I jektaro akava soiko akava so amenge je kasavki istorija sine izmislimi, soske podnesinena žrtva kala dujčave, amenge sevgül akava i bud penjarutno, soske amen akava šungen čitingem, oduj pralja mange yeke penja, agar. Agar. A oduj pralja mange yeke penja, ola da duj, našti sine te sporazuminiente bašo akala akaja pen, koji kalel odole penja, soski jeksine pošli, jeksine pogrubo. I taro odova aspekti, amen, lilem akva Israilija, lilem akva taro Jahudija, akva džanli pe lilem taro Jahudija, akva džanli pe lilem taro Kristijanja, i avdije tu mengi adova prenesingem. I jek so, najviše sakate mangavate spomnina, asavko nešto avdije daja, asavko nešto tu mengi sikavaja, znači rumimo ahlako maškaramende, pral penjaja tenelpe, ne, znači nekogaš si ne dozvolimo pral penj telelpe, i den denes nekoj agar halamari godi, i den denes nekoj avdije agar pijelamari godi, da men misli naja o Adem aleyhisselam sinele neko borčave, eke odlačave so i Hazreti Hava bijanja, ola maškar peste lilepe, hi agar den denes amen, ili pa avdije agar amen ule. Me bi zamolinava tu mena, men koga kergem o tefsirita ro suratun Nisa o prvo ajet, jaka objasningem, soske o Allah Celle Šanuhu jek ademina kerga, nego li poviše ademija isi, jaka namate kuvavko akava, da postojnala poviše ademija i sojodova adem. Inšala ko objasnim koja vera. Sojodova adem, dalje odvatano o ademi so amen penjaraja odole anglune manuše, sar Adem aleyhisselam. Eke te čtingem da o tefsiri taro akava eti, kadikada je bud baro broj taro učenjakoja kere na lafi taro jek ademi kova na kerela pe lafi taro odova angluno ademi so amenge i pišimo ili pa amenge agar vakerdo bikindoko kiamari godi ili pa čivdo kiamari godi. I agar dalje kodova so, ola trebala sine te podnesinen žrtva, koji
կաշայտելել է պոշուժե փենյա ագար վակերլո ama ամենա ավդիոդովա նեգիրինայա ակալել լաֆեա վակերինդոր ի վակեր լենգե յա Մուհամմեդ իչաչուտնի իստորիա լենգե yani asafko nešto ko asafke prikazne ko asafke rivayetja akala narodo mate pakjan negoli vaker lengi ichachutni istoria emsoi ichachutni istoria ket amen vakergem duye chavenge Hazreti Adem eskere chavenge te podnesinen žrtva to este avem paše e Allaheske sar şaite avem popaše e Allaheske yani yek lengere amelea yek lengere deloja sar šaite avem popaše e Allaheske nikakate interesantno so slučinova a като Allah Jelle Šanuhu čitnela lengere nijetja koji soka kerel pire nijeteja bashi Allahes Kur'anav koji kobor šaj te žrtvujnel pe pire imaneja pire deloja ko Allahes Kur'anav i Allah Jelle Šanuhu rodela lendar agar vakerdo žrtve yek Čavo, lendar, jek čavo, mi o anava nanete vakera, suske o anava istullajalen taro biblijaško, tari Biblija ili pa taro javer religije, habilem kabil, jek lendar kerila sine so stočarstvo, hem of podnesinela žrtva kurbani, hem jek lendar kerila buti so zemjodelstvo, hem of podnesinela pčenka ili pa pčenica, podnesinela žrtva ko Allah je skorana. Allah Jelle Šanuhu rodila taro duj džene, jek šužo ameli, jek šužo delo. Odole deloja te ovem paše Allaheske. Olafi kuruba, olafi kurban, značila te ave paše Allaheske. Ne značila te amende kijamari tradicionalno islamsko čip, kurbani açilo te samo žrtva te čine. Ja te čine bakro, ja te čine deva, ja te čine guruf, a sapko nešto. Dodeka o Arapija ne upotrebineno olafi bašo žrtvu i bejeke hajvaneske kurbani navakerena, ne, navakereno ola sapko olafi, nego olafi kuruba ola upotrebinena te aven paše ili pa amende isi kijamari isto o koraja upotrebinena aka olafi akraba, paše familija. Te ave paše, tove paše familija. Avola tarolafi akraba isto, ne, persisko. Akraba. Allah rodila lendar jek ameli, jek rodila jek delo, sar šaj odole ameleja, odole deloja te oven paše o Allah. Idiken. Sevgili bu ceneya vinen apema, inge 100% kaj vinen pe bašo akavada, bašo taj sapno dile. Ja, pa dobro, malo šama njena teđane, a daleske dengem informacije, znači, ali okej. Naj problemi, biće oko nešto sad, neka vidim oko nešto. Ja, te šunge. I ova podnesinena žrtve ko Allah je skorana. Znači, so podnesinena, so dena ko Allah je skorana. Je kerila buti stočarstvo, em birinela i najšuži stoka, em je kerila buti so zemjodelstvo, em ovdela peske, tarole skoro pčenica ili pčenka. Jemiši pčeka. Jemiši. Da, so skjov kerila buti so zemjodelstvo. A kad Allah Jelle Šanuhu navakerila linge podnesinen bakre, den bakre i kaskoro bakro kovo prifatimo, ili pa den deve i kaskiri deva, nego vakerila žrtvuinen tumen ko Allah je skorana. Kana den nešto ko Allah je skorana. Den te sjena kana te vakerila tumen soske sjen vernikija, to gani den nešto ko Allah je skorana. Odujda interesantno akova. Продолжинова ајде вакела јекескоро и прифатимо, јекескоро курбани, јекескири жртва, јекескоро амели, јекескоро делотано прифатимо, а јекескоро на не. Значи, одуј поднесинена жртва,
Znači, žrtvujnena preko Allahe skorana, dena od ova su nešto najviše manjena, je skoro prihvatimo, je skoro na. A kate na ne okole skoro su na ne prihvatimo o kurbani, na ne ov kafirov, na ne neverniku, ovdje i verniku. Odujda da nevernikija. Diken, amen da ta Isa ka podnesina žrtve ko Allahe skorana. Kada nešto taramaro džibdi peko Allahe skorana. Ama šaj amaro delo to ili prihvatimo ili ne prihvatimo. Ili kogo habili ili kogo kabili. Ama emo habili emo kabili da nevernikija. Odujda ta nevernikija. Na ne jek neverniko, a jek verniko. Pa je neverniko skoro si ne odbijemo, a verniko skoro si ne prihvatimo. Na, odujda ta nevernikija, ama jek skoro prihvatimo, jek skoro na. Znači Allah dželle šanuhu akate dikela so amare nijeti, amare čista nijetija. So amen podnesinaja žrtve Allaheske. So amen žrtvujnaja amen amare delonsar, amare amelensar ko Allaheskorana. Dali amare delija, dali amare amelija tane čista ko Allaheskorana. Dali od ova kerajale taro amaro kalbi ili pa od ova kerajale sebe pisoske o Allah amen dar od ova rodela. To Allah amen dar od ova rodela, te gani amen trebala te da od ova su amen najviše mangaja. A doma potvrdila amen je o ajeti ko suratul ko suratul Ali Imran enja vardešu dujto ajeti. Enja vardešu dujto ajeti vakelo Allah dželle šanuhu. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Na ne te doresen i nagrada, na ne te oven birri, na ne te oven šukar, sađi do deka na dena delo tar od ova so tu men najviše mangena. Znači od ova nešto so tu men najviše mangena, sađi do deka tu men na žrtvu i nena ko Allahe skoranav, tu men nas jen birri. Tu men naštite te doreseno do ja nagrada e Allaheske. Pralalem. Akva somangavate vakerav. Ket kadel pe nešto ko Allahes koranav, tegani amen trebala onaj žotela, onaj kartela, em te podnesina žrtva ko Allahes koranav. Sar so yek buti mange mangava, agar te mangav me amaleske, agar te mangav me komšiaske, agar te mangav me familijake. Tu našti, agar vakerdo, te avol tu ke avdiye yek kotiro ker. Yek çorolo manuş te avol tu ke koker, i te kvol tu ke koker. I tu prave aleske udar, ili pa tirovni pravil aleske udar, i pučela je čorole soman, ja i ovaj kjela, ti si tu me nijek kotor maro, tedenma. I tu tirovni uštela, ili pa tu ušteja, vakereja te romnjake. Romnije dikbe od ova maro, so trebala sinirati amen te frdale, dik mate frdale, de akale čoroleske. Evo, amen ovaj akale ovaj amen zadovoljna. Eki Allah dželle šanuhu akale Çaveskoro kurbani, akale çaveskoro ameni, akale çave Hazreti Ademeskere çaveskoro ameni na kerga kabuli. Soske ov odovana kergale taro kalbi. Ne voli so kerga, ov so kerga buti so zemljodelstvo, ov taro zemljodelstvo, od ova so trebala se ne te frdel, od ova so nasine kvalitetno, a jarva kerdo nasine kvalitetno, dingale žrtva, pesk, dingale ko Allahe skoranav. Dingale ko Allahe skoranav. Serdu šunamen li akana palem javine pe mangea. Šunamen, ne, niso problemi, šunamen. Eke, akate mangava kvate vakera, da amen, jek ameli, jek delo te manglem te kera ko Allahes koranav, tega ni trebala te kerale od ova so najviše mangaja, od ova so amenge ko angalo amare, akja najšukar diklola, od ova so angalo ko amare, ko amaro dživdi pe najviše mangaja, od ova kada sadaka ko Allahes koranav. Ama te amen, urumimo,
ili pa onaklo roko, ili pa najeftino. Ta Isaka kina hediye, bayrameske kinala pe hediye familijake. I ket kajate de hediye, ili pa ket kajate de sadaka nekaske, yeke çorole çaveske, kamangeli te kineleske yek şey, yek çujo şey, tegani ka kinele sar isto tuke adava şey. Sar so tuke sviginova pe, agar leske da kakine. Ama te diklani te va kergam na kavai skupo, kađao najeftino te da, tegani kove kabili. Ne prihvatimo ameli, ne prihvatimo kurbani ko Allah eskorana. Tegani od ovakove. Ama verniko sijan. Kabili da si neverniko, ama sebe pisoske o nekvalitetno manglate del, odo leske do Allah odbinja leskoro kurbani. Leskeri žrtva, leskoro ameli, leskoro delo so manglate kera. Taro akava eti dikaja da amen ko kurban bajrami, ko kurbani so ta Isaka žrtvuina, žrtva ko Allah eskoranav, save nijeten sar ka žrtvuina o kurbani. Ti amaro nijeti čisto, te amaro nijeti, odova nijeti, kova mangajate dobina o zadovoljstve Allah eskoro, te ovo Allah amendar zadovoljno, tega ni odova kurbani ko vol amaro prihvatimo. Ama ti amaro nijeti salde kibiri, salde tesikavamen soske kurbani činaja, ili pa salde tesikavamen soske delinaja mas ečorolenge, tega ni adava kurbani ko vol habile skoro kurbani. Akava i problematika amende koroma sevgi. Aka ti interesno akava te vakerav, ki aka emisija interesno akava i te vakerav. Što malemđi akate? Žalostno, ko posledna verša naglo barilo ko Roma muslimanja, naglo barilo očinive kurbanija, baš o kurban bajrami. Naglo barilo. I avdije dikaja da masovno oromačinjena kurbanija, za razlika taro deš ili dešupanč ili bišberš palal te gelem. Agar. Amen beşlem yeke hocaya interesantlı yakala laf yavula mangetaro hoca skoru muy komire kana. Sonra agar vakelja. Amen de masovno barilo obrojtaro islami. Amen masivno ulem muslimanja. I falinela pe odoleja da i šutka, kala soskitari šutka kergalafi, i šutka masovno barilo obrojtaro islami ili pa masovno o muslimanja ule muslimanja. Imeva kergum kotari savitiro argumenti akava, sevgu o argumenti janeli sosinele skoro, pa mare Roma kurbanija bučinena, masovno kurbanija činjena. Pa kergum akatarli celineja o islam. A da teli meri nelape o islam. Celo berš zinavčari, celo berš hovamno, celo berš manipulirimo, celo berš nađanavaso, alo kurban bajrami, čingjan kurbani, i amena katar sar o kvalitete islame skoro meri najane. Taro kurbani, a? Nama kergum. O kvaliteti islame skoro namerinela petaro kurbanija. O kvaliteti ili o masovno barjori taro islami, barilo islami merinela pe te i korupcija tani potele tari jek procenti. Te i očorive potele taro jek procenti. Te i očorolipe potele taro nekobor procenti. Čorolipe kere labala. Tega ni akatar šajte vakere o islami kišuta barili. I me avdije ke džava kišutka si umrazočarimo. Soske me vakerava angleder bišber šišutka sine počisto pošuži, na sine doborom korupcija, na hovavena sine doborom, za razlika taro avdije. Avdije si ja manipulirime, ja čorde, ja korupčirime, ja melale. I akalea falinaja men soske kurbani gačina, pralalen. O kurbani i sunneti,
O kurbani ko amaro mesepi, ko hanefis ko meskepi tano vajibi. Ko aver mesepi tano sunneti, sos ke amen na ne amen direktno ajeti te činel pe kurbani. Mea iarna kerava. Pobaro farzi ta Isa, amare prhalata Isa ka činel kurbania. Pobaro farzi i čistota je šutka kerite diken, matemeljare šutka, za razlika taro avdusutni situacija taro COVID-19 ili COVID-19, ko arakelamen, pobaro farzi te arakamaro sasti pe te arakamari čistota od kolku o kurbanite čina. Allah neka nagradi na to. Od kolku o kurbanite čina. Yani soju je kurbanija. Allah Jelle Šanuhu ko suratul Hajj 37 ajeti vakilla len jenalu ponikako jen jenala Allahu ponikako o Allah Jelle Šanuhu na prifatinela ni tumaro mas luhumuha wala dima'uha. O Allah na mangela na prifatinela na mangela ni tumaro mas ni tumaro rat. O Allah Jelle Šanuhu mangela tumari tekva tumaro niyeti. Tumaro niyeti mangela. Tu tire masea. Tu tire ratea. Sutuka čine. Sutuka tavdja kere rat kova. Avdje o klasično islami ili pa o tradicionalno islami bazirinela pe koakava. Taro kurbani morate te tavdel o rat. O kurbani morate te činel pe. Eke akala argumentija avdje maškar o racionalna učenja koja, emo tradicionalna učenja koja i siljen bare rasprave. Kova avena ko zaključo koja da li o kurbani mesto kurbani te čine, da li šaj mesto kurbani te čine pare te investirine jeke čoruleske. Yani jek čavo kova potrebno je leske ki škola, baš i leske škola lila ili pa tetratke, ili pa tašne, ili pa šeja, i meleske po korisno te davljeske šeja lila, ili pa te džavte ki namljeske je kurbanije masteha. A kate isi bare rasprave maškar ko u islamska učenjakoja. Ko racionalna učenjakoja, a ne ko zaključu, deka namesto kurbani ta isa te čingjol, šaj parete dalpe. Šaj parete dalpe. Ko islami i se ibadeti kova zameninela pe parenca. Se vjuču nema, ne? Mislim njava. Ko islami i se ibadetija kova zameninela pe parenca. Nešto na to sam rodavao, Ja, mesto od ova ibadeti te kere, pare ka platine. I si ja sad ko nešto ko islami? I si. Ko Ramazani. Te tumen naštite postinen, soka kere, fidjetun ta'amu miskin. Aka te šaj te deo pe kuru. Aka te šaj pare te zameni. O posti za zamena parenca. Te naštite postine, fidjetun ta'amu miskin. I si ibadetija kova našti te zameninen pe parensar, odovatano o namazi, ama i si ibadetija kova šaj te zameninen pe parensar, premal i situacija. O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, zaten premal i situacija meninela besine. Kojeg hadisi jekber švakerja, kas iksi poviše taro trindive, kas te koker karaklovel, poviše taro trindive, mas taro kurbani, odole manuše kurbani nanele, yani kurbani nanele, koja ver berš i kiloi vakerja celo kurbani šaj, celo masek te hande. Koja ver hadisi. Znači o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ketsine kıtlıko, ketsine çorolipe i vakerja tegani deline namaz i maji kerenle kotumare kera. A ja ver bersine harica po bolluko, po barvalipe tegani šaj slobodno ti keren kotumare kera. O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ko prvo leskere berša zabranila te posetinen pe ogrobja, to je zabranila te posetinel pe ogrobja u džuvlja, ama ko leskere posledna berša od ova dozvolinela. Znači premal i situacija soji
Meninelape. Pralalen, kova amen ta Isa, kova akava berj, mashkaramende isiek asafkona svalipe, kova odovana svalipe, ka kerel baro problemi mashkar ko amaro jemati, ime avdie puchavaman, dali mire kurbanea solmeka delinavle, ta Isa, em ka kedav emanushen te aven telenodova kurbani, li te prastan, li ko jek masa te ovenodote, kova jek lender šaj to ven nasvalo, masovno šaj nasvali pe te širinilpe. Me pučava mandali kergjum sevapi, ili pa kergjum hataya, greška, ili pa haram. Kova kurbani tano jek taro sunnetja ko islami. Yani o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, činja kurbani, palo duito berš, to je stalo prvo berš, pali hijra, negde ka pišnula palo duito berš, pali hijra, negde ka pišnula palo prvo berš, pali hijra, pejgambir devam lija činja kurbani. I ke cine pučlo soske činjao kurbani, šune nakava. Soske amaro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem činja kurbani, za tešaj e hađijen te nahraninel, to je tešaj e misafiren te nahraninel. Pravalen, avdije, o kurbani ulo baru geschäft maškar. Megna kerava la fitaro Roma, akvai koroma avdije pravdje pejakja o Roma mena kerava. Anja, harica pravdje pejakja. Pralalin isi milijarde zarabotuvač kako akala kurbani. Milijarde. Milijarde hovavne organizacije isi kola manipulirine amare kurbanija. Milijardensa. Znači, ako na kerala pela vitaro 10.000, 5.000, amare Roma, šajka hovavgjoven ko 1.000 euro, šajka hovavgjoven ko 3.000 euro, ama isi aver organizacija, arapsko organizacija, isi korane organizacije, kova milijardencar, aka te beršencar manipulirine na pire manušen, kedena o kurbanija, haj kedena o kurbanija i palo od ova manipulirine na opare. Isto hurmencar da sar su kerena znači kurbanencar. Materialistička interesi. Ja, šune, ako vam gleder, neko vorberš javno i kilo ki televizija ili pa javno dikle akava ki televizija, so dikle o hađije, masovno so činjeno kurbanija ki Saudijska Arabija, džanena li so kerena emaseja. Sevlju dikle nadava 100%, ola nadelinena omas, nego od ova mas so kerena parunena leki puf, soske te prenesinel pe omas, te kerel pe kiko vacuum, znači te vacuumirnel pe omas, te ko frižiderija te čilel pe omas, em tingelel pe koja ver države omas, poviše koštine valen, tarodova čin do kurbani, ola masovno milijarde tonija ki puf parunena omas na deline na čorolenge, a katar celo džip di pe amenge vakirena činen mas čorolenge, dem delinen mas, a olo dotar omas manipulirina ili pa ola odova mas parunena ki puf e čorolenge na delinena. I me ako mangavate vakira. Akale akteja, akale ibadeteja, akale kurbaneske ibadeteja, ma manipulirina namen više. Ma manipulirine namen. Mukena mare ibadetiya tekeralen sarso o Allah mangela amendar. Mukena mare ibadetiya tekeralen sarso dolu kuinala yeke muslimaneske. Amen avdije, kugem ko rasprave, save kurbanija šajte činelpe, savo dali od ova kurbani kaboli, dali nane. Ket meč tingumo o rasprave kova kurbani Jalla kurbani ili kova kurbani na jalla kurbani, meva kergum vallahi doborom i sineli potreba asafke kitapija te pišine akala alimija. Mange avdi sutno, kjo avdi sutni džildi pe, ko avdi sutni civilizacija akava nahalola mi godi. Te raspravi naman, baš uvijek kurbani, dali tano kurbani ili pa nali kurbani, ili sminela leskoro maste halpe, ili nasminela leskoro maste halpe, Sevgil, agate ko socijalna mreže vlađavate vakerak, doborom vlađavutne bukjakirge kurbanensar, so čak manuša intimna odnos jasinjeline kurbanensar i opučibe alođi kodova, dali od ova mas
Джала курбанеске, дали одова курбани тано курбани, или одова курбани на не курбани. Со амари авдусутни интелигенция, авдисутни цивилизация ква на прифатинела. Ама еке ден денес, амаре алимия, акава расправинена пе, додека јавер алимия, јавер научникоја, јавер нације, јавер религије, јавер народо, ко открине неве хемиска елементија, ко открине неве медицинска откривења, амен кам марамен дали од ова курбани, гело, дали аква курбани на ово. Алалем. Allah Celle Şanuhu mangela amen dar te iskušinel, te dikel amen, koborsiem amen spremna, ko Allah skoro anaf te žrtvujna. Odoma su amen, vakeraja amen da amen pakjaja ko amaro devel. Te tu pakjaja ko ti rodevel, koborsiem tu spremno te podnesine, odoma su najviše mangija ko Allah skoro anaf. Biš berš ima mnuko isima kate, biš berš praksa kate isima. Gradinaja i prvo džamija. Akate. Amare Roma ki džamija ange regalia tarošpermi. Akva se tinena tu, men mislim su ke ko amare derse akva spominju. Ime akva, ajeti suratul Ani Imran 92 akva čitinjum. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله جل شانه nane te dorese nisa minagrada te tu ne investirijan ko Allah eskurana odova sarsotu ke mangena. Ime kova kergu modole manušeske su ange regali. Soske na angan onaj shuju regali soitu ke koker na angan ki jamia nego gelan ko spermel rodingan taro spermel angan ki jamia. Ko Allah eskoroker ko Allah eskoroker taro spermel angen. Nana ko Allah eskoroker kanen odova so kumenge najviše svigina lape. Sebebi esbabun nuzul taro akavayeti Ali Imran sine yek ashabi angya hurme angya. Yek ashabi tek objasnav o esbabun nuzul taro akavayeti soy o sebebi soske Allah akavayeti. Yek manush anulasine, yek ashabi anulasine svako dive šuže taze hurme derinălasine ki jamia sadaka delasine ki jamia. A yek ashabi isile plantaja taro hurme. Ama o țițiași, nicat n-anulasine. Ama yek dive aloleske paro. Yek dive aloleske paro. Akava sonanele hurme, akava sonanele plantaje taro hurme. Svako dive anulamenge hurme, taze šuže hurme. Haide vaker la meda yek dive ka inge la hurme ki jamia. E pejgamberi scrie jamia că ingela hurme em cadelina. Save hurmele la cava sosineli plantaja. Odla hurme sopele, odla rumi metele, sopele odla rumi me hurme kedinjale telal ingelga sadaka ko Allah eskorona. Eya akava hayati. Nane toven birri. Tomen nane toven imanliye. Tumen nane te doresen inagra de Allah eskeri. Sagido de ca Allah eskurana na investirinena odova so tumenge mangena. Sar so tumenge mangena agar ya vereskera. Hocam, samo primjer te postinavtu, tu vakirgenam jakova primjer că postinavtu marea. Buškar tu već na kratko dali šajte intenzivirine jakova. Znači, kada kuvalo čororo tute, neli emrodilo maro, na trebalo ti karelske obajati maro te deli, nego trebalo obajati maro tukete i kjerem te dele, neli, ofriš, odnosno sveže. Otaze maro. Amen akvana siklilem ko amaro živtipe. Amen daja ko Allah eskurana od vas o trebala te frdale. Od vas o amen genane potrebno ko amare kera amen va kera kingela ki jamia. Ko Allah eskoro kero do va kingela. Soske smetinela mange avdie akava regali ili pa akava shei ili pa akava najanava so smetinela mange. Iai mate frdale kadavle ki jamia mislim dor sadaka. Ana, e che akaya sadaka Allah tutar na prifatinela. Kove o kabil. Kove o dova kurbani so Allah na prifatingale. Kove o do le kurbanestar so Allah jelle shanuhu taro Adem alayhis salam eskere chavi taro ekes koroso na priminga. Tiro da kurbani, tiri da žrtva na ete prifatina.
Acaba mesajı de la mengi acaba kurbani. Samo mesajı. Da li si jem avdje spremna, amen, te žrtvujna od vas o najviše mangaja ko Allah je skorana. O mesajı je Hazreti Ibrahim'e skoro akavasine. Allah Celle Šanuhu soske rodila je Hazreti Ibrahim alejselam estar leskere čave Ismaile. Soske rodila. Soske ov najviše le mangla. Iva kergaleske, od vas o tu najviše mangla kana žrtvujnen ko Allah je skorana. Šuna kvala. Kobor sine paro e Hazreti Ibrahim alejselam eske. Te žrtvujnel, te del pečave ko Allah je skoranav, panda poparo sineleski i Allah je skiri naredba. Govori ovte mangel sine e Hazreti Ismaile, o Ibrahim alejselam, govori te mangel sine e Hazreti Ibrahime. Ama je Allah je nikad ne iran yapala. Pa čak duri od vas o najviše mangljako po džildipe, od ova da žrtvujem jako Allah je skoranav. Acavai o sunneti e kurbane skoro. Acavai o mesaje e kurbane skoro. Taisa, ko kurban bayrami, spremnali sijem amen, amare dživdi paja, spremnali sijem amen, amare čavensar, spremnali sijem amen, amare romnjencar, amaro dživdi peti investirina, ko Allah je skoro anav. Sarso, o Hazreti Ibrahim, sine spremno pe čavea, sar i Hazreti Hajera, sine spremno, amari dai i Hazreti Hajera, sar sine spremno pečave Ismailija te žrtvujnel, dalje amenda avdije, to je Taisa, ket karodane što ko Allah je skorana, ko vali spremna te žrtvujna. Ko vali spremna. Akvai amare mesažja e kurbaneskere, tamam. Okova somangava teva kiram jave perspektiva taro kurbani, mate zadržina, mate ova dosadna mare, gledačenge, sar svako puti, ako da putki, kratko tova. Nasijem dosadna, hođam, nasijem dosadna i sjemen dosta škar komentara i sjemen dosta broj nasijem, samo šeteva kiravske, deka više taro ide dođene već dikena, 1200, 300, znači sijem dosta. Samo produžim to. Ja. A da vam mangem te vakera tu Serbiju, ti si nešto tutar, bojru. Hođam, me vi dodajnavi, ne samo je kajeti, veka ne baš rodavlja, ti suratu el teube, bišu štato ajeti, šukaritano, suske navedingen već, čekate, kozum trebovate mangaja Allahe. Tačno. I binogacno samo te... Ako ajeti kjerala lapi taro širko, znači nešto poviše te manglem, sara amaro barvalive, sara amare čaven te manglem poviše, taro Allah, te gani amen kergem širko pa Allah je sprana. Od dva ajeti mislim. Oje, kod dva ajeti, čavea, pogotovo je maksamanca. Ale pobate kergem lejk duti. A gere, šajte citri navli samo nakratko, poslije tamo kazati motori. Bismillahirrahmanirrahim. Agare. Znači, sura Al-Tawba, bišu štartu ajeti. Bakrila agare. Ja. Kaži, ako vi se babovcite vaši, i decata vaši, i braćata vaši, i ženite vaši, i rodot vaš, i imotot vaš, koji go spečalivte, i trgovijata za koja se plašite, deka ke propadne i mestata vaši so koji ste zadovoljni. Pomili od Allah i od pejgambera njegov i od borbata na Allahovi od pat, togaš pričekajte dodeka ne dojde naredbat Allahovo, Allah nego upatua narod od rasipnički. Allah nego upatua rasipani od narod. Erume narodo Allah na upatina laleja. Tesjan, rumimo sjan. Džabe to kurbani so čine. Džabe to isa kurbani ga čine. Sunneti gane ama farzija ka phage. Sunneti gane ama Allah eskere nared ko tham nane thane. Nane asaf ko nešto. Akate na merinela pe o islam. Akava i žalostno te šunataro hođalarenger lapijat
agar hocaların gere muya teşuna teva keren una predinga išutka sebe pisos ke činila kurbania. Na, una predinga išutka ti čisto, una predinga išutka ti korupcija peli, una predinga išutka te ohovaibe pelo, te očoribe pelo, te o ekonomska situacija uli pošuka. Znači, bud poharica čo, tega ni ulem muslimanja, tega ni ulem una predime. Tega ni va keren akana o islami vladine lako. Kişutka ili amen de korona. Ama çinindor kurbaniya. Allah, mate ovavda but mate povredina v tumena kateja. Džanija, doleski asaja, tu džanija su skešaj nešto. Hocam, na, дека нели сјамена ети мора тeva кирочачи па и против тутрето. Apsolutno. Akava. Ајти керамен кодава, па кана дали паринела или на паринела некаске. Требала више вредојтано, ме мислева дека редојтано те правама реќа те шуна очачи па Аллах ескоро. Значи, адалеске ме туџене тачно него ме мангавато ме поштојнавато е насамо дова него ту поможингјан манге. Ако шајка на 2 минути е мандат те вакера ту поможингјан манге да го како живото со праѓан манге неве хоризонти ако му шеро со аки сиума кате кај со сиум. На, Ајде. Кавари прашница. Да. Само накратко, значи само те вакера ке јавно, значи ту се јансина два кои со праѓан доста черепија комаре шере со бешајсини кои стали туја. А калајта не затен о морате вакера дека калајта не аети е животоскере, а калајта не аети ако те со корко и трелоте родамен, царту со увек вакереа на трелоте река јаверен код лаети него трело парламент река. Парламент, дали амен си способна која? Дали амен спомнува мен? Ајде. Ефин. Наџанава дали те му кака на простор е пралингите пучен нешто таро курбани или па теџа директно амаре цитатенцар кога се договори сале мангава харите образложно пејала цитатија да. Наџанава сарака на каде простора калеске. Ајде, посигате цитатија, па после мате за цитатија директно. Да, кажа директно, па ме мислева дека стварно на не буд пучива, соске довокајтано јасно со не би требало више тоа пучива ни се наверујнава дека пучива кол. Опучива нековена кој си пучива, казамолнав се е прален, а кој си пучива, опучива требало тоа агјаре адресирamo, хем прецизно, тешај тоа ле корис мануше адрестар. Ајде, нека постојано прашање. Да, ираки мисната руфати шунген о класично. Да. Традиционално образложување таро курбани, ја да сине буд шукар, ја долеске да на непотреба те повтори на иста лафија од ова со повториња ирати руфати. И ме секогаш такава вакериум, а мен не треба да те повтори на свако пути од дерсија, не треба да свако пути те повтори на опучива, него ли требала нешто таројавер перспективите дика. А кале стари сијек вици те дозволин ѓалмање те вакера. Аба сигурно, бърно. Рамазанеске случило пака ваки турска не и пури и баба, то есть и дај е чавескери дикела цело диве телевизија, не? И англедер о ифтари секогаш кога авало ифтарингере програмија авена ученикоја, не? То есть авена сарте вакера хоџаларија им керена лафи таро дерси, таро пости, таро рамазани, агар керена лафи. И авало чаво и вакирла педијаке даја вакирла бе мукте дика хоџаларија сока вакерена англедер о ифтари. И даја кава вакерја. Мочаво соте му кава вакерла. Окоа беш со сине харами, акоа да беш и харам. На менин јапениш. Ови што кава вакерла вакерла. Не, харами качо. А кога си нева ети кога со муклюм, значи кога со четингемне, кога опралја шајте роден, хемте четине на кога ети, а кога етитано, а кате мангелата вакрило Аллах, дека чак е максиметре, нели хоđам, требала Аллах е поуште магетаро тро максими. Значи, ако ветрам со сариња. Значи, амен. Најпаре, а ети ја баш ширко. Јектаро најпаре, апсолутно.
Apsolutno. Ja kad trebalo da pučame da li ja men kerea širko. Дали кереја ширко или на кереја ширко? Или на кереја ширко. Мека джавко цитати хоđа. Пошто царцова кергјум на не добока пучиба, наверувам да тоа буд пучиба, суске ако јек бешо те размислинел, ме мислел дека секој каракелпе кодова, така да најпотреба би ставате джалпе ко пучиба, да леске каджав директно канако цитатија, суске таро цитатија буш репуке. Медиклум, котре Facebook странице, дека туму кеја, значи, често савке цитатија, коте су мануша, требало те мислинена дале цитатен, нели? Јек цитати, требало те четиналпе, хем те дикел поука, а калеска векелапе јек поучна цитатија. Аделеске решењум, да, хоđам. Аделеске решењум, а кога цитатија харите дементиринате обрелозужина, амаре дикутненге соске цитати сар цитати, шајте читина буџене, а козум халјоваја, сар халјоваја, шајакате, значи, те дебатирина козум со мангела мари душа. Па аделеске најшукар, значи, тарокла цитатија те шуна, тароманушко со поставинелален, те шуна со мангела кале цитатен цртева керол. Ja, samo citati šajte, aj čitin mangi od citati ili me? Našti mande butikne po telefonu. Na, meka čitinatke, naј проблеми, само ту образошен. Ајер, бисмилlah. Каске дженаза намазина кылдиналапе, о хадиси араклабјовала ки Бухарија. Муслим, Иман, 183, Ебу Давид, 3,68. Јек асхаби, ки битка ки борба, комариба таро хајба, фрдела сине... Таро хајбер јек битка ко... Битка, окей. Таро исламска борба. Аква мануш ке дмулуки борба, о асхабија лилете вакере. Саво шуджо. Джана, меко образложинав, джана во хадиси, да? Джана во сопишињу, точно. Така на само подсетињам на покала. Добро. Ајар, о хадиси сине јек таро асхабија е пегамберескере учествуинела ки борбата ро хајбер. Ама исто да си неле јек функција кога фрдела сине стрелке е противникоске, значи марела песине против о неверникија, против о мушликоја, не? Марела песине. Синеле бари функција ки борба доле асхабе, не? И ко доја борба о мушликоја мударенале. Агар со мударенале, о исто асхаби перела телал опире пейгамберескере. Јо асхабија, окола асхабија викинена, ја Рабби, саво шужо мери бе динга накале асхабеске. Ја Рабби, амен ге да јек асаб ко шужо мери бе насип бикер. Амен да те мера ко Аллах ескоран авагер. Амен да шеитија това. Амен да телало пире пейгамберескере те накај дунјаја. Јани асабке лавја вакерена сине акала асхабија. Јо пейгамбери ке шунгјален, чако хадиси која вер, преданијата ро хадиси си, о пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем добором холанѓа со лолило коле скоро мој. Ева керга, валлахи хава сово, управ окова, кова мири душа управ лескере васта, значи управ Аллах. А кава асхаби леске дженазе намази нанете кадина. Акава асхаби ко джехеннеми кат хабло. Соске пучле о асхабија, соске ја Ресулаллах, акава асхаби чорја, акава асхаби додека марела песине ки битка, додека марела сине пе против о мушликоја вакерла, дој дирхемија чорја, или па агар вакердо тароплени чорја, бизо амаро джанги пе чорја. Себе би соске акава чорја, а кале манушеске амел дженазе намази нанете кадина. Пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. Мангленгоро најмангло пейгамбери. Рахметлиенгоро најрахметлија пейгамбери. Кова вакера е тамо милостливо. Јеке чореске кова чорга тари државно каса. Кова чорола тари државно каса. Таро пленија чорала. Вакерга леске дженазе намази на кылдинала бе, хем ов таблила ко джехеннем. Дикен косаво ситна буќа дикела о ислам. Мадикен ко надворешно изглед е ислам, е муслимане скоро.
Oda muslimani şay namazı da te kıldınız. Oda muslimani şay oruç da te kerol. Oda muslimani şay zekat da te dal. Ama sa akalla leskere nadvoreš na izgled ja Andrej šajtoven rumime niyeten sar šajtoven. I te tiron niyeti rumima. Tega ni tuke ni cenaze namazı halarin ovala. Ime akava dipnot pişingün tere. Pazimen sokerena. Šajtove hođa. Šajtove lideri. Šajtove političari. Šajtove vodiči. Ama te halan e narodongoro hakko. Ama te halan nešto ili pa čorgan nešto bizo nikoj te džanel. Ili pa lilan tario da ja državno kasa bizo tuke odva teperel, tuke dženaze namazi nakıldinala pe. Sarso nakıldinala pe odole ashabeske agar tuke da namazi. Dženaze namaz nakıldinala. Elhamdülillah. Čun? Akava namerno pišingum. I namerno pišingum ko akala divesa i kurbanes kere divesa. Vallahi namerno. Nažnava da li teva kera mi namerno mi strelka kaj so mangum te bičava. Mu mesaži kaj so mangum te bičava. Ama še bute džeta Najpotrebno. Ama akava isi. Pazinen emanu šengere hak koncert so kerena. Ако Шабан Шабани поздравинавале меда пенџеравале бушу жолафи ва киргез, значи и околада со користено социјално да. Легенда нормално. Ајде ге. Хоđам каđаđики следно значи цитати кои се презентира навлека на монитори. Вакирла ге. Бисмилlah. Okurani alo zatešaju adetija hemo tradicije te učarel, ama žalosno amen avdija mare adetensar emamare tradicijensar e kurane učargem. Akva Hazreti Omer Eskorolafi, meva kirgum svako citati si je kitapi mande, palo garavela pe celo kitapi, palo garavela pe. Amen avdije žalostno su muslimanja, ulem muslimanja, ama adetensar ulem muslimanja. Na Kur'an'ya ne goli adetensar. Amen avdiye pošukar džanaja o adetija ne goli o Kur'ani. Amen o Kur'ani džanglem te pakerale ko reškirija, em te vazdale ko regalija, em te hularale taro regalija samo te hasovol, te čorgem te hasovol ili te hovavgem te hasovol. Ne? Akaleski amen džanglem o Kur'ani, odoleski kergem o Kur'ani, dodeka amen amare adetija Kur'ani kergem, amare tradicije Kur'ani kergem. Hazreti Omer akavala kergem. Te tumenna čitninena o Kur'ani, tega ni tumare adetija, tumare tradicija Kur'ani kove. Tačno. Akva me primetinava dešu panč biš berš ko miro hođaluko serbi. Ke džava kome ljudja, ke dva kerava lenge ikalen odola šeja, neli emuleskere šeja čivena zakačinena ko udarli ili ko zidoli na džnava kaj. A sad ko nešto nane, umanuš doborum paćala kodova, doborum imani kergja kodova, odova te ne ikalgja o šeja, te na targja momoli, ili pa te na kergja odova adeti tari halva, ili pa te na, ja doborum mislinala da na završinja je emuleskeri dožnost na završinja, ja. Mislinena. Diken o adetja ko samo deređe, ko samo stepeni angjama. Znači, poviše, pobaro vrednost dingem e adeteske, otkoliko je kuraneske. O Kurani su ova kerla na interesinala men, ama o šeja i muleske te zakačina ko udar ili pa to zakačina ko zido i but važno soske omulo na ženava sokovo. Akja sa kojeg pakja ide, amengi bikinge, amengi dinge, i adava citati upotrebinavale odoleske, pazinen tumare adetenge, yani tumare adetija Kurani makeren, tumare tradicije Kurani makeren, ama ket ka čitinelo Kurani, tegani tumare adetija, tumare tradicije uništine. Naete ovo više. Naete čitinen adetenca. Hođam, ako si im već kodova, ajde, nakratko, ako šajte da objasnine soske kerala pesine kodova vreme halva, soske buđene dena bare vrednosti kodova. Da li kašajte objasnine, nam je nakratko. Kutikne crte, ne moraš to. A kad ti si različna špekulacija, a stardorta rubla špekulacije kaj kodva vremena sinelen gudlo, nasine čorole manuša, nasinele mogućnostja sotikalen ili pa sote počastinen, sote den emisafirenge,
inay sigate hem nay shukar em gudlo habe kerenasini halva em agar halvaya počastinena em misafiren Iudules că da acilo sara adeti amende odoia halva ama amentaro adeti kergemla emuleskoro glavno emuleskiri najglavni uloga tenane halva nane umulo sarko cehennemi kaçar yani na kega ni pana završinja leskere agar mislina ne sebep ja glasuje amen pravilno islami nasikavke Hođam, halva kirida i koja i muđiza, znači, inšallah, završim gem, a men kad ja podrika mare citatea, od citateta no agare. Ajde. Bismillah, tu ako vas pišinjani, morate. Na, pa mena pišinjama, ma kao hadisi. Ili hadisi. Do, agare. El Fudaj kazuje kako su upitali Allahov poslanika ali selam, ima jedna žena koja cijeli dan posti, a po noći klanja. Ali ima loš ahljak. Svojim jezikom uznemirava komšije, poslanik ali si nam reče. Da, u njoj nema dobra, a ona je stanovnik vatre. Cehennema. Da, ni stanovnik tarafa. Znači, džava ko cehennemi. Yani, badiyavatu ke to namazi, badiyavatu ke te oručija so celo divei kerganlen, em badiyavatu ke te namazija so celo rat kıldinganlen, nafile namazija, te tu ko socijalno, ko tiro обществено дживдипе, на наклjan шукарте комшиенсар, на наклjan шукарте амалensar, tegani badiyava tuke tire namazija. Yani diken o ahlako i o a und o sova kerlo germanciko islami, o moral, odoleske da si hadistaro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem me psiu bičaldo ili pa me alum za te usavršinav tumaro ahlako. Zato je usavršinav tumaro ahljako. Yani tumen te vospitinav tumen. I funkcija je pejgambereske risine akaja. Yani o ahljako te usavršinav. Hođam, akana ko ulice ne vidi kaja Manušenkola su i tane galebijaje pirena, znači čoramu kenan ili sirin fesija. I prema da li ste normalno ame reducili, ne, odnosno daja vrednosti, ne li? Adre Manuševski, kada islamsko veroispovest. I kad te citati najverovatno adre citatea mangija adavate te navedine, pišinala, bismillah. O kvaliteti ima neskoro, dikelape taro muslima neskoro ameli. I praksa. I praksa. Tačno. Tačno. Amena vie ajarva kerdo u islami buceni najale prema u izglede manušeskere ili pa ko momentalna situacija su ovkerelalen, agar taro skoro ponašaj ko momenti su ovkerela i agar amen ceni najale da li šužomu šukar muslimani ili na ne šukar muslimani, ama akate isto pa lakva citati garavela pe celo kitabi o kvaliteti e imane skoro, dikela pe taro amari Amel, taramaro delo, taramaro mea iarva kera, taramaro domakini ovea berșensa. Znači, domakini te gradine, domakinluku berșa trebala. Ne? E, za te sikavetu šužo muslimani trebala berșensa rakava te gradine, akava ahleaku, akava kvaliteti. I akava ameli, normalno ca sikavele, tire praksaja, na lafensa. Me šaiteva kera ma muslimani, ama palalmande, nisavo kvalitetite na ovom. Palalmande, nisavo ameli šužo te na ovom. Doleske do Allah šanu ko Kurani makirla. Mala kiren soske tu men pakjana. Panda jek puti tu men pakjana. Panda jek puti pakjana. Znači, dujto puti će vala men te pakjana. Ili pa mami sinen soske tu men tu mare va keribnaja soske va kerena amen pakjaja, amen tu men nanete čiva tu men ku iskušenje. Znači, tumaro amen na te va kergen, mami sinen soske amen nanete čiva tu men. Na, nas protiv amen ka čiva tu men ku iskušenje. Hođa, amen, kergem si ne lafi preta toga si ne u izborna kampanja, znači si nema da vokabu tja o dogovor si ne, ti krovajem te kera lafi taro edepi ko islam. Dovai bagi tema. Edepi ko islam je tano jek pojem kova so vaspitanje manušeskora da tare, znači šajte dike o vaspitimo manuša, sari vaspitimo. Kajari. O manuša amen diklem i si amen la prilike, dakle ne moraš te kohavko anav,
ме увек овав неутрално им покушава да дадат ракав лафија, значи те не увреđена никас, али морате вакерав и си праља кола со тане исламско нели активна, било са во смери, али ако е грешка некој керала или нешто против керала, верувам дека на биринена лафија сарте уврединен аделе мануше. Значи, родена лафија, хем добока артикулирана пе лошно, со науидинела јеке манушеске кова со итано исламско вероисповест или па. И акате исима јек шуро цитати, а далеске да мангруме, макаја тема ме кади кафте керала, морате кералта акаја тема е депико ислам. Акегер, бисмиле. Акате му клањек цитати кои со пишнала, джикоте постинела, ховавела, чорала, акушела, јаверенгоре лафи керала, после е ходжа пучела, ходжа джикоте постинава, дали шај медандат тваф. Акава ја срж миро, со ме мангавате вакера. Амен базиринај амен ко несаве исламска адетија, кова тане суннети или кова на недобором вредност, а овредна буќа кој ислами помукаја. Значи, воопшто на лајален сар ко обзир. Аѓар ми мангавате вакера. А кај цитате ако мангавате вакера. Постинеа, мануш постинела, ама кет постинела ховавала. Кет постинела чорала, кет постинела акушела, кет постинела јаверен горлафи керела, оф нава керела, ама кет мангела те товел педанда, дарала те на руминело пости. И пучела е оđа, со мислинеа додека ме постинава, шајни ме дандате това. Дик, сар со дараја те руминео пости. Аѓар молинава тумен, даран те на руминен тумаро имани, соске тумаро ховајбе, тумаро чорибе, тумаро акошибе, тумаро јаверенгоро керибе лафи, имани руминела. Не акава, те олмасине могуćност те пишинав илмихали ме прво нешто камени навсине илмихали. Со камени навсине илмихали, прво кадав сине вредност која калабуќа. На несинете пучав оđа, дали те товгјум ми муси и сима абдези или на нема абдези, него ка пучав сине хоđа те ховавгјум или халюм јеке чороле скоро хакко, или па јеке чороле на диклум, или јеке детиме малклетирингјум. Меаса кој кил ми халика пишинав сине право. На есинете пишна оđа дали ко текбири требало те ваздав ко намази, джикај требало текбири те ваздав, дали джико кана, дали джико пике, дали требало те пандавман, мека пишинав сине, дали требало очорибе, оховајбе, оманупулирибе, која кава, прво имане скоро, аѓар вајке морално, ко морал, ко ахляко те мени намаре муслиманен. Соске бадјава и ислами бизо ахляко. Джанена ли соске пегамбере скавало прво ајти и крви смера бикеле вих. И сара вола леске. Ако објаснингим ко ми е тефсирија. Овнаш те сине те дикел и румиме Арапија со керена сине. Од ова опшество наш ти сине те дикел. Сархана е јетименгере хаккоја, сархана е чороленгере хаккоја, сар аѓарва кердо манипулиринена пе машкарпесте. Ова два наш ти сине те дикел. Ем джалаки пештера кина, наша лавагила, меа хале народон сар нашти. И дексова керла леске. Опрва ајте вела икра бисми раббикел леди халак. Чити, учи, хвалта Господа. Развинти годи, развинти интелигенција. Кет ка развине то джандипе. Кет каже, ка халове са акалабуќа, тега ника почмине е народота да те менине. Те нане джандипе, те нане илими, нане ни пракса. Туке бадјава и джахили, а имани мислинеа дека имани си. Соске джахили маниш ширко да керал. Неписмено мануш. Одолеске Аллах вакела, фа'лем еннаху. Джаниндор, прво сиклов джан, послем вакер ла илаха иллаллах. Фа'лем еннаху. Джаниндор вакер ла илаха. Сиклов па вакер.
Anager vakir la ilahe illallah. Cahili manush hem şirko kakerel, hem korupçari kovol, hem hovavno kovol, hem manipulirimo sako. Ja? Eu doresc că prvo aeti va hrala leske ikre. Amo duito aeti mange po interesantno. Ja ejuhel mudaththir kum fe udaththir. O tu sopash lovea, ushti em povikira. Ushti em odoa pasivno islami su isi tute, odoa pasivno imani, akala kerle aktiv. Činin butite kere. Amen, dosta ulem pasivna muslimanja. Pasivno, amen pakjava. Odoa pakja ibe, ko ameli, odoa pakja ibe, ki praksa anele. Aktivno kerle. Natema kere mesju muslimani. So kergan za tove muslimani. Samo ameli, samo delo tiro, sikavo da soskesian muslimani. So soske namazi kodine. Odvaj ti tutka te Allah heske te sikave. Odvaj te Allah heske. I si ibadet jakova samo te Allah heske sikave, ama i si ibadet jakova heme Allah heske me narodoski sikave. Косорото Бекари семен исто и кшужа ети, та дошело ефтар шо ефтато ети. Вакила гяре, ако шети четина хоđa, tu джанея. Ja. Агяре. Значи сурето Бекари само те рекавле, си кшужа ети, шукаритано те наведено опе, вакила гяре. Бисмиле. Не е доброчинство во управеност на вашите лица кон исток и запад. Кон исток и запад. Тефсири керге макале аете мангумав. Акалва аете мангум туке тефсирите керав која програма сова керган башо едепи. Иншалла кера. Туку доброчинство е да се верува во Аллах и во денот Гигантично аети. На нема лафитар аети. На нема. Значи бакерава туке илми халите пишинавсине или па наме. Ама интересантно и си е акава сарвики на лапе о Бесим Коркут, нао Бесим Коркут, Енес Карич обосанцо. О Енес Карич акава ети образложинела обва керела те требала се илмихалите пишнелка, акаля ете са требала се илмихалите. О учења која си неко расправе кет капишнел пе илмихали дали акаля ете капишнеле. Гигантично аети ко Курани азимушани. Шајте четине шуне. Јектаро најака, апсолутно. Меда мислам дека тано јектаро најака. Срутел Бекар шо фаш. Ајде. Не е доброчинство во управеност на вашите лица кон исток и запад. Туку доброчинство е да се верува во Аллах и во денот ахиретски, и во мелеките, и во книгите, и во пекамерите. Доброчинителите се оние кои го дават она што најповеќе го сакат. Значи, највише мање најче. Овата нашка. На ближните. Како намази кај кавал. Ко ењато ги овтото редоавало намази. Ајде, читим вака. На влажните, на јетимите, на сиромасите, на патниците и на просјаците. Тетинеа ту намена като образложињем сој јетими, сој чорова. И кои се исправат намаз да извршат. И кои зекјат дават. Дико намази кај ењато ко број. Овтото или ењато. Таро редослед. Соске меа кате ко редослед кен дума хова е. Китири програма мангум е редослед која кава е. Соске Аллах па дијавали или па сардева керав узалут ли пишинга гера кава редослед. На исиек хикмети, исиек месажи одоте соске Аллах аква редослед пишинга. Едноставно агера кава редослед на дингјале сој мануште ове, сој шукар манушто те ове, сој бирли те ове. Дека калетаре поуќе кола соша и мануша ме би апелиринава и политичаренге да те шуне на савко нешто соске само стварно реформа ако кереа гер. Према ко Курани азимушани те джанеа кала шужеа етија, те дикелен значи ко користе манушенге, ме мислева дека ако келопе реформа, дека келопе само гере. Само да е шанса си амен, ја вер, на.
Agher. Eğer podrik hocam, Ja. na nete si kavav akaja slika, pošto odotesijan slobodno mati klova devadeka, kana falneatu, da leske kači citrinat samo. Agher. A kde pišinjan oči rekle kola i biameko kafezi, oleti beki sloboda mislena kajtano nazva. Това цитати Ярцine. А давай сумето мен ги секогаш ваќерава ќе да размислиме на ма размислиме тари чириклани годи. И кахнани годи некогаш и побари бе. И кахнани годи некогаш и пошука. Malo ker više džukeleo primer se pišinjema manusha but. Ja, те се тире на тумен. Яни Јек мануш сона дикля, сона читингја, сона нене ајар ваќердо сона джанела со и слобода. И си мај бут пројаверци да јамо ангедер паншов беш. Очаво пучела педаде баба акава ваќерела нешто тари демократија, акава ваќерела лапи тари демократија и одат печавески ваќерела амен на джана е тари демократија, амен си е муслимање. Амен не требала. Амен си е муслимање. Е акавај. Hoćam. Nađenava da li vremea šajpan da te ačova i sijamen dosta. 1000 panšal džene znači pregledno si neme. I adaleske krautke na sijem dosadna, nego samo da li tuva te šaj. Znači namagava tu te maltretiranočke. Pa da šaj nisam problemi. Znači, ok. Ajde me pa nek citati kalavo, citati tano, a kavaj tano jek taro ne misnava neka najšukar citati je manjke par. Ajde. Bujro. Јеке манушесте коватано муслимани мадикен дали намази кълдинела или на кълдинела, него дикен од ова со заработинела дали халали тано или на. Или под ова со халал. На халиле кава цитати се. Кава цитати амаре хале на халиле, не? Интересно. Да леске си има катете што е образложинален, та халива. Ја. Амен жалостно, будбари жалост дикава машкара менде авдие. Јако и бројка и муслиманенгери машкар горома барјон, јако барјола. Ама ман те пушлен ман имер, дали си јан задоволно тари бројка, мева керава аменге на требала квантитети, аменге требала квалитети. Аменге на требала бројчано баре буд муслимања. Аменге требала харица муслимања, ама квалитетна муслимања. Некој трин муслимани, некој нема квалитетна муслимања некој. Тешај одиле муслиманен сар те дичинама, тешај тоа му анавда кет кавакера муслимани и си соске кавакера ман муслимани, а на кет кавакера муслимани теладжап сар романе, сосијан те гаравамен да насием рома или те гаравамен телало јавер нација или па телало јавер државе, со ја себе писоски гаравајамен, соске амаре амели, амаре дели, амаре предција на кергео да шука, не? И акатеј месо акава мангала тева керав. Амен ценинаја е муслиманен премало ибадетија. Амен у ислами заградингем ке амари годи или па кергем ке амари годи и кет кераја муслимани само џанаја намази, оручи, зекјати и хаџи. Јавер ништо, јавер на. А воопшто на џанаја ли соске однос те ромњаја тано ислами, о однос тире комшиенца тано ислами, однос ки трговија и трговија тани правилно понашање ки трговија тано ислами, правилно понашање ко токер ислами, правилно понашање ко авријал машкар ко народо ислами. Значи одвојбе окертано ислами. Пранди бе течија праведно џамутрејатано ислами. Значи сај ислами, са. Сој бетано ислами, ушки бетано ислами. Значи ислами исто наследство делиба. Ме акава цитати вакергјум. О Аллах ние ке ибадетеја на дела арман е муслимане освен е намазеја. Февејлул лил мусаллин. Тешко тумаре намазенге со тумен кълдиненаре. Туке бадјава и ек намазите кълдине, те ејетимен горо хакко хај.
Ама интересантно почминала акаја суа. Ере ейтелледи юкеввибу биддин. Надиклан ли окола, кола Аллахес Коранав ховавена. Заработинена. Yani Allah'ı upotrebinena em zarabotinena. Garavena pire profilia telale Allah'es Kur'an'a. Garavena pire karakteria telale Allah'es Kur'an'a. Garavena piro çige maske ko pire moja. Allah'es kere anavenca. Ama Andre uopšte taro İslamiyet. Сима их шужајте. Buyurun hocam. İzleyin. Ova puti diklum je kakva keratari Makedonija kao. Šunem, o političari i krilo, ramazaneske sine, čivano sine, ki Makedonija, akvaber sine, i krilo, i kerala intervju ko sitel i kijek taro programe, makedonska programe. I od vas sine ko Facebook bučirimo akvaber, ne? Akvaber sine ramazaneske. I koga kerala intervju, ko pazari kerala intervju, i kod ova momenti je zanidela. Allahu ekber, Allahu ekber. I oma nu šta pačije. I spiker, kada je keralo mikrofon ileske. Цело време на керѓа лафи саду дека на завршиња езан. Само маре муслимања калескива киргелеске браво. Браво. Ова е муслиман. А ја треба да си. Еј миро политичар. Шунет? Керлав? Шуне, окей. Звонire на мање. Нај миро политичар. Еј миро политичари, еј миро мангло политичари. Со гаравеа кана, со искористињано езани баш од тире лајѓа, со искористињана кана и ситуација за тире машалла ја тела керен. Ке чореа сине јетимен горо хако или ке чорјане улица кере паре, или ке чорјане чороленгере паре кога се јан сине ки политика основа герјан, ама кана кој езани то муј пања. Хали јан малја кана се гулмана. И сили годи со кахалјоман. На халјовајето, hoćem. Иншалла кахалјовајето. На халјовајето кахалјовајето. Пањан то мој, ама тари улица со алео паре чорјан ленчи јан киџе, па једименгере хаккоја чорјан халјан кергјан, политичари китко потансијан чорјан кергјан, ама Аќе управа келела оанавда Еманушескоро, сарсине што ти река Бујар Османи. Така, на джава кој си, не ме на пенџара. Министери Бујар Османи си недава. Ајке. Ја, ама еке аменда акалеске машалла. Ја, асапке мони навацу менја, асапке акалла филмија, асапке лајке највише ман повредине. Кој да на прведности асапке манушење апсолутно, ја. Јавине на хоџаске, најверојатно, али кавал пале хоџа. Аки шунена, па ќе декутне те користено време че кото хоџа авала. Споделено видео кодум со шај хем некој користен пи окола пралјате навединат, значи дека и ситуно шајпате дикенамен и преку о YouTube роден Рио Севгүл Сали, хем абониране, значи колтумено шајпате пратиненам преку социјална мрежа, односно преку YouTube, кере колективно, фамилиарно тедикен о емисија. Значи, само поздрав, джико Ибиш ено, джико момал, о Ибиш ено, јек баро поздрав, јек баро селјами, значи, саринеги поединачно кремате која конава, јек баро селјами, хем, ако исто мене се пучева специјално, значи, което да не специфична, баш и о повезиме темаја, сарсојтано, значи, Курбан Бајрам, шај комото те пучентумен, али акла прашање нековен, значи, корисна туменге. Поставинено прашање, те укористинен тумен адалеста на те, тумен те джанен пошкар или нешто слично, савко нешто, на неамен време адалеске. Меселе мен керава сај прален поединачно, акетано о хоџа ало, јави не на пелеске, а давајте ново проблеми, најверојатно соске ов испадинала. Хоџа, мека мукавто акана, алеко Да, веќе вакиргума кете селам инкерав ќе моране да амаре ефендија, селам алейкум. Ајке гаре. Хоџам, јека ети сима кога со бимангавине те шајте обла зложиналпе иншалла, кава кодава.
Agare, suratu El-Bekare, eftavrdeshu e njato ajeti. Bismillah agare. Тешко на оние кои пишуваат книги со рацете своји за потоа да речат ова е од Аллах, за да прибават малку корис, и тешко на оние кои со својата рака пишуваат такво нешто, и тешко ним кои на таков начин печалат. Садакаллах. Ame acolo ai dikergem ne tefsiri. 3 verš, 5 verš, koga si ne. Istergem. Пред Штарбеш, Штарбеш. Žalostno, a iar te počminав prvo, za te halevен pošukar. Žalostno, je man te pučenma je pučive. Bez razlika samo pučive, sedju, te pučenma. Me tu menge odgovor džanina li sarkadav, me kadav tu menge odgovor a iar. Premalo hanefijsko mesepi, o leskoro učenjako, premalo hambensko mesepi, premalo šafijsko mesepi, premalo evzajsko mesepi, premalo maturidije, premalo ešarije, premalo šije, premalo halali ili premal. Nema. Nisi je kitab, Kur'an. Tu mange mavager, što vager o hanefijsko mesepi. Tu mange mavager, što vager o šafijsko. Tu mange prvo vaker o Allah so vaker ja. Miro kitab. O Kur'an je zmušane. Teško kolege koji pišinjena kitapja pireva stensar i palo od ova vakerena akavatano taro Allah. Avdije asapke kitapja isija men. Mes kitapja isija. Mesepska men. Kola pišinjena agartena pakyan dilan şirko kergan ili agartena pakyan dilan tekfirci vakerena tekfirinavato ili patena gelan prema leskri ideologija gelan prema lesko odo pakya ibe tu leske siyan kafiri tu siyan leske neverniko tu siyan leske mushrik ye kitap isiamen amen e kitape atena kergem buti tegani manushengere kita pensar na știi de chiar. Aftori meva kerava den mange ye kitapi o aftori rescor ne ko Allah. Ma na te vol nekoj na janava neskoj javer anav ma na ka ka na kois. Tema keraf tu menge o Buharia greșinga. Taru estağfurullah tu pojandoli sian taru Buharia. Te va kirava kana o eşari greșinga. Te va kirava kana me o Hanbeli greșinga. Tu mensarine ca ușten manco unia tu pouci molile star. O nu e interesant zi. Te va kirgum o Musa alayhis salam greșinga sa ne va kirin Allah greșinga. E Musa privatine, o Musa alayhis salam sar peygamberi privatine greșinga, mudarga privatine, ama o Buharia de greșinga mansar ave cehennemliya da kerema ama hiç ne privatine. Peygamberi privatine asos ke greșinga, peygamberi, ma kirav ki Musa alayhis salam, te va kirav ki Adem alayhis salam greșinga ko va kire evallah greșinga. Ama te va kirav ki o Buharia o Muslim greșinga. Te va kirav ki o Shabi greșinga sarka. Eka regulamente melina. Amen, caro ova svetstvo, so keralen svetija. Treba la ti ne savemo chiar. Tate ova. Sad neka skera sveta. Amen. Ka na ști pravedno argumente ili pravedno te odluči na ne savemo. To ske kadara. I Kur'an isi amen, amene Kur'ane mukaja Allah, ja vereske ni fetva. E Kur'an eskri fetva na dika ja vereske. Ja doreske teško. Tumare vas tenge so tumen pišinena sa vkeli lain, postim vakrena kavatano Allah hestar. Ok. Ако те само маглум јек тикно акцентите давко акава, значи те шај амаре дикутне те джанен те биринено лила. A jekitano lil tano Kurani azimушани, а ќе те наведина ме ако шајте доденав само саџикоте нисо хадис или нисо лил налепинула пе Kurane, калајте не значи ола фекола со шундема мен која стари, а дава
тано двоумно, значи треба да те вешаем те размислина дали ја квалил шукаритано. Саџко те налепинала пе екуране. Ebu Hanifova Kirjakova Lafi, Leskoro Lafita, лабораторија. А тенгери, кај ковол, нели си лабораторија баш вакала медицинска или кабуќа? Кај Да. на пеки лабораторија, не, Ајде. лабораторија баш и охасија требала тоа. Апсолутно. Апсолутно. Курани требала тоа ленгери лабораторија е моите чистиња, а? Хоќам, и сега мен прашања, мен на каџахарико прашање, доколкуту адава одобри неа нормално. Па добро, и сега мен доста си е макате. Значи ме веројнава дека ка задржнав тоа Хари, ајде дема па на 15 минута. Ка заврши на 15 минути. Ајде. Те значи мата чова дужна маре дикут ненге, нели? Ja. Дужна си. Ајке гер. Од Давид J.M. со Селамин Керавали. Пучела гере. Ман интересинала сој и разликата ро муслим хем мухмин. Права. Хоđa. Значи само кратко ако шај облак слушањето. Да опет бите шај вавере праленге да о колате да објашнење ро ленгро пучива. Хоđa. Бујрам. Накратко, у Курани азимушани употребинала пелафи хем муслим, хем муъмини. Муслим, јани мека пренавља. Муслим и пелафи таме ислам, значила дела сигурност јеке манушеске, значи мани офрлате дел сигурност е манушенге без разлика тари сави вероисповед, акатена керела пелафи дали тано вернико, невернико, христијани, јаудија или на женава со, штом си анту муслимани за очовечанство, баш манушиве требала тове сигурно, а на тедаран тутар, и одутар и крило лафи ислам или па селеме или па муслиман. Муслимани окова кој практикуинела и религијата ро ислам. Додека муъмин и исто јек вернико кова аракелапе таро гревија мате грешинел е Аллахеске нешто со шајо Алла агар вакердо со шајте поврединел е Аллахе. Значи мате кирел е грешка кова од ова муъмини кашајте поврединело доле грешкаја е Аллах. Нашунавато Сергил, мукто гласо. Не мислим дека му клюма, ака нашунева? Ака нашунавато. Да. Шунео, супер. О ибишено опрал пучлеа исто да слично јек пучиба, дали о муслимајна сарете пенен, шајте пенен дека муслимајна, дали о муслимајна шајте пенен дека си муслимајна, со значилно ко превод муслиман. Значи најверојатно кава веќе со одговорен јан. Хем надокнадно, надокнадно пенела хем амен орома абаја осигурине. Мева керава, значи те осигуринјан нека скири ситуација, тогаш ту си јан муслимани. Ова функција е пегамберескери. Да, хоđa ми интересно пучиба лестари си, вакерала хем окей, морате читинав шукарсовски ов пишингја буд недостанене на бројки, кала букве и ме морате адавате покушнавте теке равнен, значи те шајте билдири нафтуке сарсо валјан. Амен орома авајатари Индија дали шајте пена дека амари прво религијата не о ислам. Значи ново се корисно, али окей. Ајде, некој. Дали амен сием тари Индија муслимања од ова наџанаја, ама ме ваќава мен требала тоа задоволна со или па радосна со ски прифатингем о ислами, со ски сија тари најшужи религија ко цело свет. Апсолутно. Ајде рекаме Тари кога прашање требало во историчари Аеро Менгеле, класо браби. Да, не, джанавав кај куловите на Муамал, историско романовите на Аѓаре со ки Индија омануша прво синелен јаве религија. Ја, хиндуистично. Да, хиндуистично.
Да. И будистичко е врста и после два нели ола Маргепе али едветено е историчко бути, кога со Матепе тогаш е татаренцар, Маргепе е татаренцар, Маргепе Pa da, nu oamenii la mine, chiar te va chiara pa che ame po anglesium sine примерсиум сине християни, ама вдие сум муслимани. Него вдие требало тоа задоволно со сум муслимани, со ски ислами, тано ектаро нај шуже највредна религија во авдосутно свет. Да. А това најверојатно амен маргеамен проти Джингис Кан, после наша дем борба падалески почињем те наша таро Пенџаб и улема ласуле. Мена динама дека оено задоволно тано, али сарсове киргум, а това на неhođaски бути, това тано историчаско бути, историчко почивате нака. Левент мопрал таро панч хем пинду таршов хем пинду ефта, значи калдинала пе о намази, о курбан байрам скоро намази теса. Мангле левет о левчете жано. Што стати правдиџами? Да, правдиџами е таршов изгледа, нели? Да, Шофија. Таршов ко, ја. Гаре, ајде кадари си панали се прашања, значи мате прескочено некас. Со и разликата не бил. Океј, о Левенти пучела, о Левче пучела. Ако шајте пучелто и џума. О Левче ќе користинала и шанса со вселеме ќе равале. Ајер, пучела, селяме хоđaски и мереске питање. Сој и разликата не би хем о Ресул. Ресул накратко, Ресул е од ова кој ало пегамбери китапенца, ем не битано јек ваѓар посланико бизо китапија. Добро. Адвара. Објасним Левчески, ме надинама дека Левче тано задоволно. Давид мопрала мен коваламен окова курко коваламен историчајра, кола со кавенем ка дебатиринен тари романи историја, значи историчајра која наме кола, значи кола со кавен хемка историја ка керен лафи, значи доказенца ка керен лафи тари романе, котар потребно романе. Ако исто ме кефи бујрум, шајте шунен, значи ја да е дебата, хем кова, иншалла, по информириме, котара мена ваја, хем сави религија си неаме претадва. Ајер. Трикав само дали си панда нешто Али Фурат Куран пишнала Али Имран 1985, хем опрал о Касым Бахтияр, селем пошкарчено Куран, коврту кеден до тахалове оленгете пер. Аха. Вакило о Касым Бахтияр селями пошукара човек уране од обока кобори туке дендо те халове оле него те перет лошеро со некаскири идеологија. Уџар тири да дереџа те овел ваздими таро Аллах сарсу ваздингија некаскири. Добро, окей. Прихвати најни со страшно бути. Хоđam, на не питања излеа, на не питања, ме наџанава дали за 10-15 минута завршим гем, али ко само крајо те пучавту нешто, со ске обечингиум е пралеске е со синаме е пралака те со кергам ге дерси о Јелмаз Камил пушля јек прашање джико о прајляо муслимајната, ро исламско вероисповест, веќе сарине пучлюм, па мангавате джанав истото мишлење, Олафи Кергело, значи прашање си најгаре постаемо, о Курани азимушани, тано нели Аллах естер, одветано керами Аллах ескоро, о Бахи Аллах ескоро, о пучибајтано кој каскоро келамитано о хадиси, хем далитано два тачно дека о хадиситано претежно о бакерала, значи јек 100% тано пренесимо таро библиска цитатија. Ако Еха тематика намангава бутте обичингиме манушеске далеске, обичингиме пралеске дека кога пошто пушла акава се не питање баш и сама реправила со исламско вероисповест, далеске морате пошто и на Аллах. Прво, требала те жена историјата ро хадиси, те жена стои хадиси, Тар практикујнала јавдие о хадиси, е пегамберескоро дживдипе, пегамберескоро кердолафи, или е пегамберескоро хадис, значи е пегамберескоро хабери, а суннетикато
Saudova so pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam vakelja, praktikuinja ili jek buti odobrinja, ama telal odrumo e Kur'aneskoro. Agar vakel o sunneti, au hadisi tano haber esti. Soalova, ne? И авдие акана те кував директно, те кував добором то образложинава каја тематика. На, кратко ше hođam, само кратко, дали тано буд кратко ка хадисти употребно пекет почмиња, дали ковакти пегамбереско олафи суннети употребни, пегамбереско олафи хадис употребни јапе или па ке употребнела синола лафи хадис со исинелем со значинела сине кодова вакти. Ја да са требала етенсар те образложинав со агар вакер до аргументенца те образложина и сар авдие халоваја о суннети пегамбереското, тоест о хадиси емо суннети пегамбереското. Авдие сјамен добром проблематике со амено машкарамен само аква вакерав за тешајте прававту мари годи. Со амен почињем темешина о Хазрети Омер да со вакерала, амен вакера леске да хадиси. О Хазрети Ебу Бекир да со вакерала, амен леске да вакера хадиси. Јани о асхабија да со вакерге, чигем кој е корпа и сарине саудолела фенге вакергем хадиси. Ама те бешлем ки хадиска наука им шукарти испитина, тога ни требала те филтририна дали о хадисите не саудо лафија пегамберескери или па олафија хем е асхабенгере. Исто акате исиек баро конфликти машкарко исламска учења која. Ама те кергем лафија кана таро и Библија дали тано сар хадиси. Меке читингјум и Библија или пеке читинава и Библија, ке читинава Курани дикава јек бари разлика. Бари разлика. Сој дикава и разлика, граматичко разлика иси. Ко Курани азимушани иси наредбе таро Аллах џелешану, додека ки Библија иси пракса е Хазрети Исаскери. Ја катара амен шајте халова дали о Курани тано китапи е Аллах скоро емна променин јапе или па и Библија или па о Теврати или па о Зебури или о Инџили пало мериве е пегамберенгоро менин јапе. Значи о Мате, о Лука, авдие со пишинге ола и Библија, амен дикаја ола пишинге о живото е Исаскоро, е Хазрети Исаскоро. Лескире лафија и лескири пракса и од леске да мочороло ке читинела и Библија, исто авола леске сар амено хадисија со пишинге. Соске о хадисија објаснена од живди пегамбере скоро. Јакава ме приметингјум. О исто мануш со приметингја, ме акава исто кодова време приметингјум да акава само ман зајакнингјама и вакиргјум о Курани и Аллахе скоро келами, емле скоро граматичко кери белафи разликуинела петаре Библија коро граматичко кери белафи. И Библија личинела е хадисенцар. Соске личинела е хадисенцар, соске о писателје е Библија кере, образложинге о живото е Иса скоро. Со Иса алейхиссалам кергја. Авдие и Бухарија да те читина, о Муслим да те читина, сога читина, о живото е пегамбере скоро ка читина. Јака те нормално со скеола, ко граматичко кери белафитане иста. Халилјан со мангавате вакерав севги, не? Апсолутно хоđa. Не, ама али ме халилунту халјовауту со скитуја на клум веќе буде шако остали. Ме на динама дека маре прелјатро од халјон. Екна. Иншаллах, ка халјоват, хоđa. Иншаллах ка халјоват. Ај кате иси нормалитет, и секој си право те вакира лака. Апсолутно. Tu ġane me kwakavasum but ajar tolerantno kwakalabu ke ime se tinena tumen ko astali va kergim tumenge ket kakera lafitaro trojstvo ili ket kakera lafitari tari Biblija se tinea tu va kergim poštarte vikina e popo i ofto objasnila le ola pakjana sume tumenge kavakera to ġana va dingo. O pralo Roberto objasningam je isto trojstvo šukar, saro pralo Elmazi da isto. Znači
Задоволна си ем таро објаснива. Хоџам, а мен наклем веќе доста време, значи више таро дујте кваш саќа капера, значи ако етано моментално рекорд. Океј, ако цидеја два со Хари Кастингем, си ем дефинитивно више таро дуј саќа. Ме сматринава дека наказамерено управља со наштине одговорен гемака на колегите прашања, доколку и сини се недостација, каде како ја вер приликето оправдинакава, нели? Хоџам, амен сигурно како раѓек повеќето теме, веќе беше како договора дале со ковал јеквар курко, значи нели презентација таро астали, односно таро тефсирска часија, со ковал шаипа само те вакера амаре праленге, амаре дикутнеги дека ковелна шаипа те дикен, значи директно пренос таро тариџамија ко Вуперталем, тариџамија ко Дизелдорф, односно таро тефсирска часија со кол директно пренос, ковелна два шаипа те дикен, ама те ковелно могучности те дикен секо аети, значи соитено нели облазожимо тари страна 3 хем нормално ому фесира кола со пишингел. А мен накачува сигурно кај на коламари последно програм, односно емисија, него амен ка трудинамен, ака на почесто това, барем јеквар ко курко, ако на барем јеквар ко масек, така да коламе на два шаипа, те постојано управља и помаре прашања да има менка потрудинамен максимално ка потрудинето нормалните одговори неренге ко тре могучности етанел. Ако само ја капел шајте да сај праленге ме извиннама, само ја капел шајте да праленге дека Сарамаро хоѓа со екрила која стали окурани чити бајавер, халјо бајавер. Ека на секој индивидуално требало те беше те размислинал сој значино лакава чити бајавер, а халјо бајавер, емсарка халјова, а квака овала мено шаипа, иншалла ала ескрена веја, ко претходна, значи која ла часија, те овала мен директно пренос, ентерика, ко астали, таро тефсирска часија те шуна. Маги начало ништо ја вер, хоđам, него само те захвалинама туке со ту Лелиантан, со Байрак Ергенамари програма, со сеансини дело кале шуже програматар. Магал те користинави шанса те селаминкераф ту те фамилија, Аллах иншалла те наградинал туме рахмети помароте му ке упрату менде. Тај са аки меа канавечка вакера мубареко о Рамазани, мада амен о Курбан Байрами, мада тај са каде камен, нели? Тај са сабали иншалла ала ескрена веа каде камен ики џамијада. Хем сај праленгија канапа да честитинава катаре, значи о Курбан Байрам луко. Ем камукав туке да о нели о заклучна лафијата обратинето џикомаре дикутне со мангете вакера неги бујрум. Хоđам. Селами самаре дикутненге, нековин са стесо на по време амен са иншалла Аллах те награди нелен, иншалла берекети раскина фака колегери. Кратко, али сладко. Хоđам, овсасто со сеансине значи ки емисија, амен кади камен сарсо веќе најавингјум, тај са кади камен исто веќе дергем значи информација кои на шунгјамен или ало покасно исиро шајпат или преку Facebook или па преку YouTube, некако Рио Севгюл Сали, хем ковелја два шајпа, значи ки реплика терикел абсолютно дерси су икергја о хоđа имер ајдини, така да ако исија те пучива нормално дека шете обратинето мен или манде или па ко хоđа о имери, тај са веќе најавингемо информација сарка функционирал коте, значи как ќе даме ко козму сати как ќе дамен. Ме поздравинавам селаминкерава сај прален секас поединачно, посебно џеко мо батео Камбер Устемовски и баро селамикова со Чачи Пнаски на диклумле давно и иншалла тај сака ди камен леада. Керава селами сариненге, овен са сте со сиенсине, овсасто хоđам со сиенсине, канака ослободинату, ослободинту туда хари, те шај тај са нелитове фит. Емка ди камен шкари паски само, бујро. Аликум селамач. Еке. Така ме дикутне, акава си не значи јек емисија, а ще рика, само ја хоđа панда те завршене ја хоđа ја, а завршен ја. Супер. Аке. Пака ме дикутне, значи те постинавтуме дека недела и сјамен пандек програма и програма, пошто наклејака на нели курбанско-бајрамско, односто религиозна програма, а мен џајам по да рекамаре свакодневно програменца коламен о кумановска боксерска талентија, односно легенде. Недела ко овтосати, значи боксерска легенде
акана повикујнават умен ко буд број сарсусиен авдие, иншалла те дикаме недела. Религиозно теме ковенамен, барем јаква кокуркуа давајтано плани со акана ме планирингиум, ка трудинаме, ко потрудинама, тоа хем религиозно, хем музика, хем спортско, хем гилеба, хем танчарско, хем сасо, значи обухватинала амаре романе нација, ка потрудинама те оправдинава, односно те оволамен програме ленцар ту познена, значи тари Европа е манушен, кој беше на којта не политичко активистија, којта не политичко спортска активистија, им ретреде ја верабуќа, сака вака покушина, значи те кера компактно, така да то волтуме на два шајпа, те дикен, хем те пратинавам преку ваква социјална мрежа. Месена ми керава сај пралем па најпути, керава ленге му бареко, значи о Курбан Байрам, иншаллах Аллах те пазинал тумен, те пазинала мен, саринен, акова вирус, и керентумен ко тај са молнава тумен па најпути, и керентумен ко адала закојна со дендилопаминги, значи те запазина адала закојна која со дендилопаминги тела, значи доволно растој товоламен маски, товоламен, значи адава тена да шанса е вирусеските на свалингова, водине рачуни, македентумен буд, ипак постојнала акова вирус, джанова тоа доста гадно и сима доста малада кола со шундума ленцата и Македонија дека те не насвалеа ке ленда се ламинкерава хем надинама дека о Аллах ка поможи ленко са слом посигате. Туменге шукарат, ове са сте со диклеамен, ове са сте со сиенсина менцар, мангатунге са нај шукар, аликум селам хем пријатно, джи недела ко офтосати. Пријатно.